عزنا نروح شذهب نقولي روح يتغير روح صدي سلامي ربي عزنا نروح شذهب نقولي روح يتغير عشر الذي تدر مرة روحي كبيرة عشل الذي تذكر مرة أجمورة القبايل صورة نفس الجملة اسمي تلوى الله صرفت شلتنا ونور نموت دلبال نومي ديبنا اسمي تلوى الله صرفت شلتنا ونور نموت دلبال نومي ديبنا روحي كبيرة روح سوي سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبيرة روح سوي سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبيري ناسي ما عزيز سكتي ضحكوا يا سبب يروح روحي تبيني ناسي ما عزيز سكتي ضحكوا يا سبب يروح صبي يموت بالشفايا سيرلي زمان كبارك يقرن سلايا سرد سكيليوان صبي يموت بالشفايا سيرلي زمان كبارك يقرن سلايا سرد سكيليوان روحي كبير روح سوي سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبير روح سوي سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي سنين ما كتر ولا يروي الأفضل يدينفا سلقيت بالشجاع غين سنين يلا ما كتر ولا يروي الأفضل يدينفا ولو يرضو الخديعة ولا تشغي سلمان كل غدر كزال متاغي كبروني يضران ولو يرضو الخديعة ولا تشغي سلمان كل غلف حلال متاغي كبروني يضران روحي كبير روح سوي سلامي ربي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبير روح سوي سلامي ربي عزنا نروح شذهب نقولي ناسي وزيري ناسي مسح الذي يسوق عينك قعدن في الاسد مسلو يديالو ناسي وزيري ناسي مسح الذي يسوق عينك قعدن في الاسد مسلو يديالو وصار سحل والناس هضر سبلا فكرو برد نشر نكمل خسده نستعفو وصار سحل والناس هضر سبلا فكرو برد نشر نكمل خسده نستعفو روحي كبير روح صغير سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبير روح صغير سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبير روح صغير سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبير روح صغير سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي روحي كبير روح صغير سلامي روي عزنا نروح شذهب نقولي
السنة ما نروحش لهاد نوليو روحي في روح سوي سلامي روينا السنة ما نروحش لهاد نوليو Tanmirt, Khalil, Thagé, c'est une chanson qui date de très longtemps. Et ça a 23 سنة ديال عمرس. 23 سنة قبل، c'est quoi? Je pense مازالو توجد مالا. La chatas Idiolin. On peut écouter encore une deuxième chanson, la dernière. Le temps d'aller nous voir en même temps إلا واش هو ندير الساكين إلا مليح إلا نت لي فيديوهات مساعدين قد نفك كان لي بروف نفك كان لي بروف كل يوم تقوم كانيس أو ميم طون كيلك ريبونس أو قال تشجع لي ميساج أشياء تنتبو ليه هوايي الشاه وثقرك الهير جو بريفير مليار دو فوا تبون إليتا ألجيريان أكتويال جو بريسيز بيان وتعرف الباسي أكتويال ولا لي سابوتور مكونوين تحوس ما تسازل ميدامن اوني لا نتو بيون روج اوجوردي باش هاك الناس قاد يلا روجي ولا ساي قاد يلا يلون روج الور مازال نروح هكا نسلاعقل بابا الا دينو كلخ ظهر عاشو تبغى ما تخدم مي اساكا في دينونسي ظهر بلي جو ريكول دوفون ريان اساكا دينونسي غاشو اش تبريباري ما تحكوا الخبز البويون ايا يعني اذا تشك راه غاتسعدي على شونسون هاكي لا ديرنيير جيسبر كسي دي فركان داكي ودبايد راه واش راك هاكي هادشي كان ساعة الوقت ساعة السلام جاتون ميز امي وسي دالين متر بركان سورتو الحبابنا وي قاعد نسن كان قاعد نسن راه هذا سمحان لور بلاص سي با ايسي سان Regardez le clip de cette vidéo. Le message à Guinness, c'est
ذي شخفات عندنا سنشفوت نجينا جديدة الحكوت على الصني قلا زيد الذي تثور نقبلات بغزموت على تروح ذي شخفات اللي عندنا سنشفوت نجينا جديدة الحكوت على الصني قلا يشجعنا نكسوت ويش عرسون تبذوت تساوي تدين غلام عيش جينا نكسوت ويش عرسون تبذوت تساوي تدين غلام كان الغيلة كابيلي قد ودتي حملان تبجي تسمني قبل الزديان يلعب بور تغلي ودتي كرهان سورك ساكفو تيسعو تذبولي كذ نساتي تودر فيك وتشوغ على الذهب وخور تسامر فيك ما تستغذك زمنك في سورك ساكفو تيسعو تذبولي كذ نساتي تودر فيك وتشوغ على الذهب وخور كاي قبل والغيك أتفضل تابوتك خاسوك فاتك سلموس كاي قبل والغيك أتفضل تابوتك خاسوك فاتك سلموس كني الفيضة كابيدي قد ودتي حملان أتجوش يتسمرني قبل تسديقان كيلي على القور تغلي ودتي كرهان الطموح على بيلي وقريت زيريان شمشاني على بيلي وقريت زيريان أبا ثمر في الوقت المسؤول أوني أظن توازل في اللون الزول ذا حنين مرة في الكنت مرة في اللون ساقي اللايف إلا قد يشبح شي طح بلوس كو دابيتود لقد نسقر دي شطاس تمثال اونسومبل ذا مزورة هذا سنين غير وكادي لندا كيدي فيسبوك الزول في اللون اسوسياسيون اف كي اف اوفيسيال سي علي يا جماعه الزفلاك ذا من القران السلام عليكم هنا تلويزيون ستيديرو alors Sergei يتمثل اللايف d'aujourd'hui il y aura encore beaucoup plus de vérité que d'habitude remettre les pendules à l'heure. Bon, je reçois des messages, les messages de menaces, ça y est, j'ai pris l'habitude. Au contraire, quand il n'y a pas de message, je me pose des questions pourquoi. Mais sinon, mais bien. Au contraire, c'est que là, le travail et le message est très très bien passé. Ok. Mais, une chose est sûre. Là où ça me donne un coup pour réfléchir. Mais je ne suis pas du Mac, je suis algérien. ميختيني ذا الشيات الدولة ذا الشيات نتبون وين il est plus dangereux que le Mac. Ah oui. Vous savez pourquoi on n'est pas du Mac? Pour des raisons de sécurité. Et il y a un message aussi qui sera adressé aux autorités algériennes. Faites très attention, il y a un danger qui se prépare. Mais alors, et je suis algérien. J'aimerais vous poser une question devant Facebook et TikTok. Vous connaissez vous êtes contre le Doula. Et soi-disant, vous êtes contre le Mac. Vous savez très bien que ça tient sur un fil. Ah, ça vous le savez, hein. Vous le saviez tous. Vous savez que ça tient sur un fil. Il y a des préparations contre notre patrie. Normalement, logiquement, il y a plus de questions à se poser. Normalement, prendre aujourd'hui la bonne décision. Mais pour votre sécurité, vous faites ça. Je comprends parfaitement, mais le message est arrivé bien. C'est pas possible. Alors, vos messages, je les ai. Voilà. Mais la question qui peut se poser maintenant, si demain, je souhaite pas ça, Starbucks,
entre l'Algérie et le Maroc. On sait très bien, le MAC va être du côté du Maroc, c'est sûr et certain. Le MAC, 100% ils vont être du côté du Maroc, nord des Émirats, même de la France. En cas où il y a quelque chose, il y a un dérapage. Ceux-là, on ne se pose pas de questions sur eux, ils sont du MAC. Et vous allez être de quel côté? Côté de la... Moi, personnellement, je vous annonce la couleur. Dès le premier jour, je serai avec mon Algérie. Mamouta, يا صاحلي الجنة أرداتك الشمال كاين كينا فريد علي paix à son âme pendant la révolution. Moi, c'est déterminé. Je suis pour l'Algérie. Et vous allez être pour qui? زرع مماثلين. Et Bernard Denim, on n'est plus algérien parce que le même discours. لا قبيل تمثلنا الماك تمثلنا دانا أقود المروك وبليجيان كون إنسان نيف إيه حليل وعدي يا حليل كون إنسان نيف. Alors vous êtes démasqués. Il est temps de prendre une bonne décision gauche ou droite ou l'assurer le juste milieu est terminé. فما كان ثورة قبل أن ندير كانت تمثالي وعرن نشطاح بغيت غادي نقلب في كرا لي فيديو عشان تنسل باش ما ندقر هكاكين تمثال ماشي نلعب براش بوفي être sûr ماشي نلعب براش اون سو مومون ماشي نلعب براش vous pouvez être sûr. L'annonce de la déclaration unilatérale c'est pour bientôt. نكزرير باللي داينا راه عدين اون aperçu en Kabylie. Le clown restera toujours un clown en politique. Un clown هذه قيمة un clown. القبايل ورغلينا راه ذي اللعبة أما كاين في الدنيا هذه لا شونسون انستان مي تلايوث الحاكم. أرجوك. سامحتيني. شوف alors. أرجوك. غادي نسلت دو تروا فيديو تروا لوجيكمون تروا فيديو قلاق الناس نتي نسلت امبيراتيفمون سي باسكو ور سهل نتا لي فيديو ياكي قلا عدا غاس هادشو كان مي لا قادر سنتي تفكم ثم الزغط مليح وتفهمم المقصود اكزاكتومون باش يبغى ديني ما سروال bien avant la déclaration officielle unilatérale. D'accord? ذاكين إذا مخيخ متفهم مرة ذاكين سي كسي با لا بين هاد ونتحوس أنا نزر ثياب هاد نزوير دي ذاكين ça date de 6 mois. Il y a une limite à tout. Un jour ou l'autre, si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux... Ceux de la violence. Différent de la politique. Que nos adversaires se détrompent. Il y a une limite à tout. Exactement. Un jour ou l'autre, si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux différents de la politique. C'est la violence, c'est de passer à l'action. يروح هاتي يكمل يوغال يوخر شطو حار الفير. On est d'accord sur ça. Slam da ماشي. On n'invente pas n'importe quoi داكي. هاجو كانت قلبة غي نوطرة
Les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie, dans toutes les... J'appelle tous les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie. Avant l'annonce de l'indépendance unilatérale, il a خذ القبائل خذ من تجمعات اللي ناس قبائليتي وكانت فاهمين وكي قبائليين اللي ندير ثمرت خذ من تجمع dans le secret total ولا قرا هذا اتفاق الدولة pour se préparer indirectement pour des actions. Parce que le monsieur, cette semaine, a dénoncé la Kabylie indépendante. Mais d'annoncer la Kabylie indépendante, c'est une déclaration de guerre, c'est à notre sens. Voilà. Abdouken, la gâche du Naken. Son indépendance unilatérale. Cela voudrait dire que la Kabylie venait à proclamer son indépendance unilatérale. Voilà. Cela voudrait dire que le droit à l'autodétermination, le référendum à l'autodétermination, va être désormais derrière nous. Il n'y aura plus de référendum, puisqu'il y aura proclamation de l'indépendance. Voilà la proclamation de l'indépendance de la Kabylie. Que chacun prenne ses responsabilités. Chacun de vous prenne ses responsabilités. Ah oui, vous n'avez plus le choix. Dans ce cadre-là, j'appelle tous les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie, dans toutes les villes. Si... C'est bon? Vous avez compris pourquoi depuis presque fin 2020 et le mouvement à Guidar Vrab, alhamdoulilah ya Rabbi le vrai boulot. J'ai pris de l'avance dans la société. C'est le plus important pour moi. Alors, moi je protège la Kabylie, je protège mes frères et sœurs et je protège l'Algérie. Les services algériens sont avertis. Son but c'est quoi? Il y a deux objectifs. Dans tout ça, il y a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de provoquer l'État algérien يجعل ذي الناس ذي تشوفنا من تانيت يطفن. يجعل ذي تشوفنا من تانيت يطفن. De provoquer l'État algérien, de prendre ses propos en considération. Il y a un danger qui s'approche vers la Kabylie. Alors, on a un état de siège contrôlé par le militaire pour profiter, comme il a l'habitude, d'avoir des images de la Kabylie encerclée par l'armée au niveau des instances internationales pour plaider que la Kabylie est capable à tout. C'est pour ça que organisez-vous comme comité et discrètement. Khlas, il n'y a plus... il ne va pas vous faire un dessin, bon sang. Khlas, la vérité تفقد. La première vidéo où on s'est dit, روحاتي ديني, et وخرج يطلع الفير. Et il ne pouvait pas prononcer ce terme, mais par la suite, afin de l'adagui, indirectement. Mais qu'il y mobilise-toi discrètement. Ça signifie quoi? Ça signifie la guerre directement. سمعتي كان ثاني terroriste bloqué. Alors son but c'est ça. Il va dire coûte le vrai police
de mettre la Kabylie dans une situation dramatique. Mais comme moi je suis convaincu, il n'y a pas de militants. Alors il y a deux points essentiels. La stratégie de Massa Sarouali s'est basée sur deux points les plus importants dans sa tête. D'une, il dit elle va déstabiliser les autorités algériennes. Circuler la Kabylie, on aura le couvre-feu les années 90, c'est le contrôle, c'est le contrôle, t'as jamais de l'Algérie, parce que la Kabylie il est en Algérie, et l'Algérie il est entre les mains des vrais hommes, et que ce n'est pas le travail contre le terrorisme, c'est quoi la planification du terrorisme. Alors on peut pas leur avaler comme ça du n'importe quoi. زمر ما ترقوم éternellement باللي ولاش داشو الزمر ماذا الساعة من الجزائر في السنة le plus grand danger qu'il peut y avoir et là يوان d'ailleurs c'est le but de ce live, c'est de transmettre le message et je parle pas dans le vide. Il va y avoir ces derniers temps, ces derniers moments, il va y avoir beaucoup de maquistes en masse pour se rendre dans des consulats. Zama, Smhtana, on s'est trompé, on a le Mac, etc. Non, non. Il a que les autorités algériennes, le Mac, il a beaucoup de kamikazes sur le sol français et du Canada. C'est des gens qui sont vraiment déterminés. أذمثنا في مسا سروال نيجي dans le but هذاك الشمن كانوا توطفنا راه هذا رحنا la Kabylie pour mobiliser la Kabylie contre l'Algérie et contre leurs frères. نذني au départ c'est une information ماشي ذاك الاخ هذا رحنا ماس dans des consulats pour demander زعما le pardon أمر الشمل هذيك بوكنا هذاك الشمل تموت نيت هذاك الشمل تموت pour un travail. Faites très attention. Alors, les autorités algériennes, les services de sécurité doivent fermer les portes. يخلص من الشمل يموت après la déclaration unilatérale pour l'indépendance de la Kabylie. من الشمل يموت. C'est terminé. C'est l'article 87 bis qui va gérer la situation. C'est terminé pour eux. Faites très attention. Faites très attention, voilà le point faible le plus important qu'on doit gérer, qu'on doit dénoncer. والسناقي أطاس على يروحن سي بور سيتي دني على لافونس نعطي دا لافونس باش نزرن بلي نزرع الخطة نون سنيت انت ما تروح ما تشمي من نسي نزرع ما يمنسيان كاتشم الوخام نون on sait. Alors les services de sécurité vous êtes vraiment avertis ونو نزرع أقلني غازت عشتي منوال ولاش يا سادة يضرب السماح قارد خلي السماح تاعك عندك خليه في جيبك ما كان يسمح لي والو. Si t'as voulu revenir à la raison, tu attends pas la dernière minute, tu aurais dû le faire depuis longtemps. Maintenant c'est terminé, faites très attention à ça. Voilà. Le but de mon live aujourd'hui, c'est de vous dénoncer cette pratique malsaine qui est en préparation. عاشتي منون مليح ماشي ترد يسيون en pleurnichant كيني je regrettais d'être avec le Mac, je dois rentrer chez moi يما تالك يا تالك يما كنا يالك باباك je n'ai rien à foutre, on est en pleine guerre, je n'ai rien à foutre. Le premier في خدمة en 2021 يدي ساولن على raison وين يبغى نديك شما تسات سكشما غطاسي سكشما كل Smith, je cite pas les noms. Aujourd'hui, c'est terminé. Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, il doit fermer les portes. C'est facile. Pour mobiliser tous les Kabyles, surtout non. Les sont très intelligents, je suis Kabyle. Ça, mais ouais, هذا قال مساكين السينارة قرام دي لي سلام سنين كان الجنة سنين كان لو بارادي بنت ندير لها رحنا لوذر الموت exactement c'est le même scénario on le veuille ou pas. Alors faites très attention
باش ساكن كي ولاد يسيد يترو باسكو هذيك يما سما يهلك باباس سي دي مونسونج هذيك شي بور موبيليزي لي زينوسون مساكين ذي ثمرت القبايل لا يخدم ديكلاري د لانديبوندونسيه وثورا اون باس لاكسيون اما غير وثما بلان داكسيون ديجا يون بغيو الحاشات ولا لو ماتش الناس شحال قريت يا با لوان دو 15 جور الناتيت الناس نسترقي براج نبوامان لو بوازون دينا باسكو ماني لاندي تروحوا سي براج لا كابيلي راه الجي الناس باش نغ لي الجيريان شي زو لي فيتوي سون لا اون لي a gardé pour les services de sécurité français pour la justice française الى قتحسوا اشو تجمع دي تمورتيس فرنسا الى طون اتحسوا اشو تسعه دي تمورتيس تسعه الربرب دي تمورتيس الوغ يقيم كان واقين وندي قرن صباح تمديت je suis pour la tolérance je suis pas ربرب عفايني ناتي تسوق موجيس voilà le masque comment il est tombé sans faire attention son masque il est tombé hein لو كان سكوا شحاليا إن دوكل نفغاسند سون بيتيي ذاكي دي فرنسا il fera pas tout ça il a pas fait barrage نجاث يسالو ثاكن يوغا بار لانه هذاك يقارن نو je suis pas du Mac mais je suis contre le pouvoir ça n'a rien à voir avec le pouvoir بلا قسم لو كان تيحكم je ne sais pas qui j'en ai rien à foutre c'est le pays qui est en jeu c'est pas le moment où qui نهضر في le pouvoir ما يلها نغديريت le pouvoir d'achat tout le monde vit merveilleusement en Kabylie en Algérie entière ce n'est pas vrai que des mensonges arrêtez vos conneries وتسطف ثرا كوسي الماس وصحفظ ثرا يندي جنتو زمير ما صحفظ في مسالم في كذاكي à l'étranger vous parlez au nom des citoyens qui sont sur le terrain مساكين حتى ثمر ذاك نطيبو غرفيس 25 مليون يراه خدم الله شنتا انتي كل الموند في بيان ولاش وين تعيشين ديال الخصاص ولاش وين تعيشين ديال الخصاص ديال كابيلي ce n'est pas vrai وكذا كي sont là pour faire de la zizanie pour provoquer pour dire لكن يبغوا يلي البوفوار ظالم ولا مظلوم راني معاه moi je suis avec lui toute personne يحمل ils sont d'accord parce que moi je passe mes mots, je m'adresse aux Kabyles, je parle pas au nom des Kabyles. Je transmets le message, oui certes, mais je prends aucune décision de parler au nom du Kabyle parce que personne m'a mandaté. Il parle au nom du Kabyle partout. Et là il demande aux Kabyles de se mobiliser. Parce que à défaut avec la déclaration unilatérale, parce que ça y est, il va signer son acte d'essai politique. C'est terminé. Parce qu'il tient au fond de lui-même. Et il aura les 15, la déclaration le 14, il aura déclaré le 15, واحد ما سامع بيك. Alors, أقول لك كمي كذا ساعة كجدي l'étranger سنعطر. Les kamikazaki ça a gagné l'étranger, ni Shmirkol par le billet de Amlishim, Zamé demande pardon à Shimano Kabili, mobiliser une centaine de personnes, tu peux déclarer la guerre. Après l'aide d'autres organisations a dit que Shiman des lèvres pour récupérer. La récupération après celle, à Ouidouat, il dit, une fois que c'est terminé, nous connaissons Harar Koulet, une fois que c'est trop tard. Tu peux rien faire. هكاكي تهضر دي تسعينات فغن واحد une centaine وفن دي منسنا 30,000 القدرار ouais 250,000 وما يتوكسوا قروا alors exactement c'est le même scénario qui se répète faites très attention faut transmettre le message le live ثان دي تيك توك ثان دي فيسبوك اكسبري باش يتفاصيل على اللايف هاكي الى قد يقيم اللايف هاكي وكذا ثوالين بلوتار لمي غدا أجو كريم ولا غير لافيتاسيون هناك هالي دالي دما فاد دالي متر بركان جلاطون سي مازالو ديولارا الور اشوف خدم معاني يكون ويتو راسو كي نوطرات اكتويلمون شيا تنتبون بوندون لا بيريود شاد لي بن جديد بوتفليقه شو تخدم
اش كان ولا غير من المينيد جو كان اش تخدم مو سيت بيريود ديال انا ربي مو غاد في كامل بيلون فكت انا دال سيفين وين بورين فوا اثنوالي ها ما هذا كنا ربي كنا غاد في كامل سيفين وين اثنوالي داز دق نو سي تشيك مرا ها نغال من مسفرات مغراد اداومي ضبال ما تشرحها الوغ فكت انا دال سيفين وين نبغى نولي لسيفين وين نبغى نولي لسيفين وين اش تخدم أزولا كريم اش avec un message sur WhatsApp. Voilà غير non. C'est intéressant pour faire le live. ها ولا وين نو ما تشسع وين هذا نجبري وين مازال ذاين الهان ما تزري ضمي داكشي شلا لي يتقدر ما Qu'est-ce que j'ai fait rater? J'ai fait une vidéo, au contraire, شكرتيت ولا لا فيديو ولا لا فيديو نينك اجوك ترى نتفكر لا بيريود دو بوتفليقه اشو تخدم ملونساج تفنى ملي فيلا vous avez rien à foutre du peuple algérien en général et surtout la Kabylie. Après 128 mois والسحامورت النحشامة تروحهم تتساوي ملي فيلاس تتساوي ملي صورديين تتساوي ملي كريدي تورا ترولم دار ليترونجي نهار لا نويكا ديال المام دي تمورت زعما باسكو تبوني يكساونا كل بريفيليج parce que durant les mandats de Bouteflika durant 20 ans ودنطيق مارع تموت البوليتيك ديال لا كابيلي يغيكونير كل comme des prostituées. Est-ce que ça existait la politique durant les 20 ans de Bouteflika? أولاش لما كنت تشيت ما تساوي ما كيصوردين هذا التساوي ملونساج vous avez rien à foutre de la Kabylie. alors قيمت هكين نكيلي ديال الموموني يدبع زقا bien avant يدبع زقا et ثورا j'ai envie de le faire et de bon cœur pour mes fans parce que ça me dit la chanson on dira la chanson voilà اسمي تساوي نكونو يصوردين عمي روش مسكين اش يخدم سمحتي كان باش هادي يدير الصون يلها شطاه سمغول ليماجيني كامل j'arrive pas والله j'arrive pas سمغول شي كاينش ما زمرو خاطي كليك sur ton image ouais j'ai cliqué ça sort pas il y a un carré ou tu cliques non j'arrive pas à ouvrir j'ai cliqué rien voilà ما كانت ستابوتي هذا الفلتر اللي تيخسر هي العزيز كرات روحها ورث الزين ضرايماني تمشي ضدك ناس تكملو عيني سجن يا حبيبي عبودة فكرات روحها ورث الزين ضرايماني تمشي ضدك ناس تكملو عيني سجن يا حبيبي نسنيك تعدى صيام تكيض ويدي روحان الشوق دبي مثل الفايدة نسي ولا حفظي الطوال نسنيك تعدى صيام تكيض ويدي روحان الشوق دبي مثل الفايدة نسي ولا حفظي الطوال سكوا سميت فغا فرنسا عاوكاش ديك فاسن نوان تزاير مغبوني يا عيام ولاش هداش وسدير الطيمان عبودة فكرة روحها ورث الزين ضرايماني
تقلب تسل هنا ويدك يغيزلون يستسن تقضي سفا تكمل ضيوتي تسرون كل شي بان ولا شتو فرات وندي فوق الرومهون سجيها كل هور تفرا حصيغ صفر القرون العزيز كرا تروح دورة الزمن راي مالي نتشعر مسيذا من صبر دردش حالي تبريض دي وتغي نقن ما كايناش مور يضري نتشعر مسيذا من صبر دردش حالي تبريض دي وتغي نقن ما كايناش مور يضري وزاري غدا شو كيشرب ناسي ولا تمازيغ تني حصوكي تسعي رقازن ثلا ومازالاتيني عبو تفكر تروح ورد الزمن ضاي ماني توسيض بدك ناس تكمل ضيني سد الجميع حبيبني العزيز كرا تروح ورد الزمن ضاي ماني توسيض بدك ناس تكمل ضيني سد الجميع حبيبني تنمير ثنوان الله الماما اسمي يكون تخدم بلي زافير ريني ذا سني انا كاينين كان العزيز كان تروح الوغ لوبوزيسيون تولا ولاش اوتون كو سي لو بيي كي طون جو ورد كاميرا لوبوزيسيون كونوي اشو كون يرحان افيك لو بوفوار دو عبد المجيد تبون راح ناكل لي بريفيلاج ندي بح يكفاو هارو وي انا كي غير جرسنا مكران ما يفك وهو اللي مدي الكوري تردي قمر واش تشم واش تاكرم نغا ابل مسيو فلان او فات واش كوني تال بيرسون واش باور دو 5-10 مليار اون كريدي بانكير لو بلو نورمالمون دو موند تفوكا كتينا تورا اكيد تفكي صغير ما تقراش ودير تبونا نهار بيان ترمي لا مال كان زعما الماك لي فري سيربون اتنتجد كوتي نو لي فري دونجورو دو لالجيري سي سولا وقوما ثاني فغاديك تشد العارس تورا خلاص سورتو شحال هيا يجو سور لي سونتيمون دي جون شوي باسيفيك تانتري وفي تاكل العياط يوثي ماش غالحيا ما هذو كذا قالت لها هذاك كي زعما لوبوزيسيون كارديت لوبوزيسيون وين عرفت تند تخميمه الاول ولا كريم كريم Oui, Amiro, Ah, voilà, ouais. déjà dit ça. Pour la musique, là, c'est une très belle chanson. Les années durent. Moi, je veux revenir au sujet, Amiro. Sujet italien a été scellé, Béchon, qui se mit Karim. Il m'a inventé un nom. Il veut faire un buzz المروي والله العظيم كاينين المروي عبد المجيد الزول داليد Je suis pas un hypocrite moi je suis pas comme toi que moi j'enregistre tes lives et je te connaissais même pas mais j'ai beaucoup de lives à toi où tu fais monter tous les maquistes aux arrières de la famille autant que Cartas que tu es algérien pour moi tu n'es pas algérien si les Algériens ils étaient comme toi tu sais on n'aura pas gagné l'indépendance de l'Algérie hein, les Algériens comme toi un Algérien qui mange avec le mac, un Algérien qui désalaye le mac. Italie, t'as clashé Amirouche dans son live. Tu l'as accusé comme quoi il s'est fait pas enlever. Italie, on va de ce qu'on t'a khali, akhlont. Fais comme Amirouche ou fais comme moi. Fais des lives, t'as personne. Toi, s'il n'y a pas de maquis qui monte chez toi, il n'y a personne qui peut parler avec toi. Ou les souris. Tu la pote avec ton costume, t'es intellectuel, tu sais parler. Mais en fin de compte, t'as rien.
juste c'est la mentalité normale. Tu les fais monter. أجل عبد المجيد صحيح كانوا يفكرين. Tu les fais monter et tu crois, tu fais un débat avec Irbrabnei. Et vous dites qu'ils ont la vérité. Quelqu'un qui est classé d'Irbrab avec toi, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Exactement, là je suis tout à fait d'accord avec toi. Kine ضل يهضر عيدس, il a reconnu ses torts. C'est pour ça d'ailleurs Eroha. نوردي نزل فلاك ميزيدي زول mon frère. Alors j'ai parlé avec lui, voilà t'es monté, je pense que Nirastid Arwoudmis, on n'a pas le droit de donner la parole à ce genre de personnes. C'est un mouvement très dangereux. Les choses aujourd'hui sont très claires. Il n'y a plus rien à dire. Aujourd'hui, il est plus dangereux que le Mac. Clair et net. C'est un jeu. C'est un jeu très dangereux. Les autres. الزلفلاون يتمثلنا تسمثن الزلفلاك أشوف غادي عمروش de toute façon nous كني je pense qu'on est cohérent بنادم إلا قادي cohérent nous كني on a نتابع أفريد pour أفريد نلحق أفريد un chemin comment dire avec des valeurs de respect, je pense. Hein. J'ai pas vu Noukni, c'est les maquis, souvent ils disent Saline, ils disent Saragam, Tilawin, Timharin, Winimouthun, Tiganimouthun, etc. Noukni, on est cohérent. Alhamdoulilah, on avance tranquillement. Je pense qu'on est dans le chemin de l'haq et le chemin d'une certaine vérité parce qu'on s'écarte pas les valeurs l'aqbaïl. ماشي دام السلاي كان les valeurs القبائل c'est un certain respect, le respect des anciens, le respect des Gemharon, le respect de Tilawin, وطيحنا راه مسلين نديري etc etc. Donc il faut qu'on continue à ken la vérité elle se dévoile. On dit que le mensonge il prend l'ascenseur, la vérité apprend l'escalier mais elle arrive toujours au bout. Donc on doit resserrer les rangs. Winnie Rolvan, ça arrive, on fait tous des erreurs. Tous les êtres humains, on fait tous des erreurs. Moi, je fais des erreurs, je suis le premier. Mais là, notre voix, déjà, on peut dialoguer entre nous. Et puis notre voix, c'est le Zayer. Personne n'a le monopole du mot kabyle. Parce que vous êtes des cadets, moi je les emmerde. Moi, depuis des siècles, tu sais, comme toi, je suis de la région de la Hamizan, on n'est pas loin. Je dis, mon arrière-grand-père, il était déporté en Calédonie. Moi je l'ai su il n'y a pas longtemps, mon arrière-grand-père, d'accord? Ouais. Il a été pris avec le Mouqrani, avec Haddad. Ils ont à la Calédonie. D'ailleurs, ils se sont évadés. Après, il y a eu une grâce. Donc, Noukni, on n'a pas à se justifier. Noukni, on est des vrais. On est fidèles au serment de nos ancêtres. Après, Koulioun, Benadem, s'il veut pas, Non, Agma. Abdelmajid Agma. Oui, c'est vrai. Démocratiquement parlant, Koulioun, il a un dialogue, on peut débattre ensemble. Mais on peut mener un débat avec une personne cohérente, personne vraiment, mais pas un dangereux de la société. Un dangereux, on n'a pas le droit de discuter avec lui. On doit lui fermer les portes. La déclaration unilatérale pour une indépendance de la Kabylie avec l'addition du Maroc et d'autres. Alain Agma, non, c'est terminé tout là. C'est pour ça que je dis. Regarde, je vais lui expliquer un truc. La justice, elle est la justice. Abdelmajid Khaboul. Le président, je vais te parler, regarde. Aujourd'hui, j'ai fait une publication sur un mec qui était en Algérie, qui est venu en France, qui est rentré dans le MAC. Il m'a même clashé, il a clashé à Méroche. Bon, bref, il est rentré dans le MAC.
aujourd'hui, il a fait une publication, il a dénoncé qu'est-ce qu'il a vu chez les maquistes. Aujourd'hui, j'ai fait une publication, je l'ai félicité, je l'ai pas insulté, parce que quelqu'un qui... Non, au contraire, Shkartid, t'as bien fait à Karim, j'ai écouté ta vidéo, bravo. Mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, très intelligent. Le moment où il a soutenu le match, je l'ai jamais clashé, il m'a clashé. Non. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un bonheur, mais voilà, ce genre de publication. Mais bien sûr. Ah oui, c'est un bonheur. Ah oui. C'est notre frère. Ah, c'est notre frère. Mais écoutez, on peut se tromper, bien sûr. Moi, c'est mon rôle. Autant que je suis d'Algérien, je fais des lives, je fais des vidéos. C'est mon rôle de faire Shkran et toute l'Algérie. Et mérite en plus, il mérite. Il roh par erreur, Netta. Il roh par erreur et... Parce que c'est un vrai Kabyle, un vrai nationaliste. Oui. سمحنا كور بلغة راك في كوالا. Ouais, après je vais quitter. Je vais quitter après. Ça arrive de faire des erreurs. Il va faire des erreurs comme tout le monde. Pendant Ithora, la guerre d'Algérie, le Guérani, il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais ils sont revenus. Mais allez, c'est un être humain. On n'est pas parfait, bien sûr qu'on fait des erreurs. Et que celui qui revient. Alors moi, ce que je demande à Ouigadaki, les extrémistes, ils vont demander l'afou à la justice. Ils n'ont pas fait de mal. Voilà, qu'ils n'ont pas comploté avec les puissances étrangères. Je suis persuadé, c'est pas grave, on peut se tromper et voilà, ils reviennent dans le rang, dans le troupeau, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire. فنمرتك فلاح حزو فلاك كما aussi قميدنا عبد المجيد كما قميدنا avec plaisir انا غال كور بلون اول ورك كما Mets ton micro, on va mettre les micros, on va laisser parler. أزول الأول أزولك معرضنا كينا أزول عميروش أزولك ما دابري أين دنسلك كينا كيني بليزيور فوا ولي غد ديجا مالوروزمو عميروش كيما ترى مرض يض عميروش ليكزومبل كي تبع غيني على الفن تبع غيني على الفن مرض يض عميروش كي شونتوي عميروش كينا يتغني عميروش كينا وريد كمارا ماشي كتشيني كان يقلان وما كلي شونتوري لان أبري أو يوفانا مرض صغير يول يتما ذا شونتور المعنى اسمه ردين ذيون ذا شونتور يسعق المخيس يسعق هكا عميروش نغلا أكسل غير راح ما كمل وليك ردين ذيون ذا شونتور ويفانا وكيدير كمارا وكدير سخسرارا وش شارك دينين الحاجة نيجاتيف هكا وين لها ماشي وين نديري لا كونتريجيا صحيح شوف عمر ناكسي ديجا ناكسي دي غوريز ابري مالوروزمون الموند كينا تيك توك ضحكة الموند كينا تيك توك ضحكة ناقد تجرى يوز الحبيب خالد أشهد مليحة عمر جاي الحاجة نغلا حشيني الفات كذا كزرا شوف أقدر الحاجة نغلا سنقوم ان شونتور عمر واش دينا ذا شونتور يتغنيو لاشو تغنيو ونزيم غارة أنيسيس الزرع كان أوب أنيسيس المعناز شغل ما كنيو عاوينا كينا أنيسيس ودينا أنيسيس الله قرون ضغطيت إلا شغلاكي إلا شغلاكي ماشي على كلاس انتلكتويال نغيقادي ربان تلا رويقادني عمير يا رب العالي وماي أمشتيني هيا غادي نديزيني ليمو قال ريسبي ما كاينين سنت قبايلي خاطر يجي دمر ضراكش إلا غادي يسلنا كذا غنعمروش ويجي دمر لا
لاني ما نقصد يمولا لنا شوف الحاجه الغلا عباس يترزن عميروف في الموفمون الفن عباس يترزن تاحاج كمال الشنان اي غير عميروش يتنحقر اي غير في غزه ريبوندي تلاقي عميروش والله راجما والله العظيم انا سمحي اون توت سانسيريتي Abbas Tarzin le Cheikh Amqran da حبيبي c'est quelqu'un que je connais وقاعد قد النظام كل شونتر النظام دراو تدرتي ودراو تمرتي et un grand respect ترى شاكيني الغاشيه تبع plus وقاعد يسعى les grands publics pour se remplir les poches et de mettre des vrais artistes de côté. Hein, parce que on a 5000, 6000 personnes pour le Zénith, ça on le sait. Tu auras la chanson, tu auras du n'importe quoi. Ou ça chargera le Zénith, c'est pas possible. Tu auras vrai charge Zénith, Sinim Selayen, de note et demi, charge Zénith. C'est très facile. Le niveau de la chanson, il sort مليح مليح. دايق جزء عندي نعرف شغلك. كيقدرنو ماشي رود ميك تاخذ عميروشا اقلين اوبسيرفاتور اقلين تسنجي هكا كاينه دابري الموند كاينه تيك توك انفساك عميروشا انفساك عميروشا يهضر في البوليتيك يهضر في هنا كاينه هكا روح السيده سيدي تسوي لي بارول روح امشي تغني امشي تهضر امشي كهضر امشي تصوت يا رب العالي امشي تغني كاكي هضر كاكي انفساو هذا تسوي تسجل هنا امودي خدمتها مغرى إنك سمحي زماوان يبقى تقصير هذا كان مية كرون شونتور ومستوى أصلا ضم قران عامر شكي قريون دقيق شركي حدد فتح وي اكزاكتومون وي سي جديد بيان سور ناك يبقى تقصير عاودي ونوم داكلي وسان كرون شونتور سميتو واعر انا هضر قبيلي ديال الجزائر il était à la tête بوجماعة غراو مستوى أصلا ضم القرآن داش كينا لا بيريود سميت عندها لا بيريود اللي يعتبر كانت التيروريزم هناك مقل هناك نفكا قراينا غالموث هناك سميت عندها لا بيريود والند الغاشي قار الشضاح ما يروح يونادي يخدم ثمرات ديال تقويض سينيا ونادي البوليتيكي يخدم يعني زرب خطر الشغلاكي تقسطو درغال أدرغال مسكين وين يلين يدرغل هذه سعوما عكوزنيش واش يلحو دا عكوزنيت يتقيدين دا عكوزنيش يمال بريد مي لو كان هذا أجدي في ربي شفا هذه حلوة دلدي توليس لا برومير دي شوز راه يخدم هذه ذكرى عكوزني عكوزني يثيرفد ناكني بوندون دي زاني دي وين واش راه يجي راه تذكر يكاديموك تفتحاك يكاديموك تفتحاك كينا السكينة تغنيش أنا زوار ما دعميروش هو ما عميروش ديال كويستفتي من هنا كويستفتي من هنا عميروش كاين السكينة إلا نورد زوير عميروش أرتوغاش نشطح أرتوغاش نعمر باش عميروش نغير والعار 50 توغاش دكواس سي جو مي سا مانتيريس با Ce qui m'intéresse, mon frère, c'est de laisser mon nom dans l'histoire. C'est ça, parce que parmi les grands, surtout à leur tête, alors j'ai pas le droit de faire du n'importe quoi. Et c'est la chose la plus facile à faire. C'est la chose la plus facile à faire. Alors, mais on s'en fout, ça. Donc, on a un objectif. نسعى المقصود ضد نتاقي ماشي غني كان وتتعدى اسمي غنا قارون عليه بالحاجه يعني الا ودي تفرنس بوخام ديال الوقت ني 94 الا ودي تفرنس بوخام الظل الفلي يا حبيبي الظل الفلي يا الجي في الموتى مفكي غقري وفا شفت مرثيو افاتمثني سي تو طافي نورمال وي سي ان اونور عميروش ولاش وين منزل ديني كاينه شغل كيني عميروش صعيد يوت اللي ديك المخي هادشي دينير كريمه كينا ميرادور يبغى ديني الحاجه المخيس كل هو يزمر ديني الحاجه المخيس شوف هكذا الحاجه نغلا
شنو يا عمي روش لا ديرنيير فوا شحال هاكي لك شني زوينه كمال الشنان وي ولا غيوصل قال راكني عمي خير عمي روش تورا اغلق ميكرونك يا سمير اغلق ميكرونك يا عمي روش نعم نعم ديما معك لا دير فواصل يونو فيديو نيك كمال عمي خير عمي روش تورا زي واخر لا يا سيتي لو كونسير يخدم دي ستاد تاع دارتنا كون جي روندي اوماج او مارتير دو 63 نحييك انا عمي روشان والعرش نحييك ولا شو غادي كملت انا هذيك هاد نسالي ويا ضيما ميرسي دي طرلا ما غاتقضي لنا افيك بليزير فوالا اديو لالجيري وي اكزاكتومون انت تكسي ولا تدخل سو موندو لا ساكن قصر شي طاحه موندو جماعه اللي معنا شحال هي تجي مسكين غاضي في الحال عميروش عميروش المهم اديني غولي ولا تكره روح هاجم روح وردينا ولي تكره العادي يوكل عميروش يسمعن عميروش كيجات مرضينا دي السنين الفن ما تنسني وقينا نفقايس تيزيوزو لا قبيله بالله عميروش والله ما ينظم والله لازم ترغات توفت كلمة مخيسة تغنيسة واش تغني وريت نادي راه نسيت اكزاكتومون هكا عميروش الغدا اسمع اسمي بارك ربي مولاني ويفيف كان اثني رحم ربي أثني رحم ربي الحمد لله يا ربي عميروش قراية ربي قراية ربي لا تتكلم تعدل ما تقدرش نعاود ديك الفتينة نعاود شوية قاقيت مغريوين عميروش ما شوية مغريوين لا هي هو مازالي ورا الكيسار مازال ورا الكيسار الكومبا موقل داريار موا شوريا كوم فوتو موقل داريار موا شوريا كوم فوتو زعما تسوالي من غلابة تبلوكي لا فوتو ميدي فيسبوك تسوالي لا فوتو مبابا افيك لا توني دو كومبا كنقولوا الناس عميروش قراية ربي ما عليك حتى تفتح أساني غير وادي أساني يكتب قراية ربي حتى تفتح باش في يدك شاميرو سي ان مونيمون فتح لنا كهذو ربي ان كرونت ارتيست هو سي با نابورت كي فتح صاوض السلم ذا مقرن شوف بغيض ايني الهام توجور يتشغل شي طاح الثير خاطر ايني الهام وي ثاني ميرسي كيفا هيا جاو لهنا راح ذي ثير فكي شنا تايت مثلا اون 90 اي با ثموغليو ام كتوالي اون 90 ما كانت توالي ثولا ثموغليو توالي الوقت ني 90 افيك لو فيس الجيه اما كنت توالي ثولا اقول الماك اكزاكتومون ديو تموغلي on te voit pas, il y a l'image qui est bloquée. Tu bloquer l'image. Là, tu bloquer, je ne sais pas comment je vais faire pour enlever le truc ici. Attends, les paramètres. Alors, tu fais le destin, tu remontes, non? Ah non, je merde rien. Il faut carrément arrêter le live. Parce que c'est pas terrible comme ça. C'est pas grave, معليش هاي تنخدم هكاكي سريع. ابري مي فوك على اللايف فيريفي ولا ما بنحبس على اللايف بور المومون. هادي والله اللي
الجيري محكمي تلفيس عالجماري لبان يسعد الناس عاليوم الجيري محكمي تلفيس عالجماري لبان يسعد الناس الحكم الإمام عقل دور عمم نسي اسم الإسلام يناك تسقنا الحكم الإمام عقل دور عمم نسي اسم الإسلام يناك تسقنا هادي يوم الجيري محكمي ترخيص الجماري لبان يسعد الناس يا السيد المداني بركة كاتيه العياذ الفربية قذلطك ديك ما تبغي كرسي خاص بدل فيك دي ما دي اسم ربي يخذي البوليتيك هادي يوم الجيري محكمي تلفيس الجماري لبان يسعد الناس زيك تشبح ثموت الزوج كان تفسوت عسا جمل موت ما تدم مكتين زيك تشبح ثموت الزوج كان تفسوت عسا جمل موت ما تدم مكتين هادي يولا الجيري محكمي تلفيس عالجماري لبان يسعد ميس. Après ça, quand j'étais menacé en maintes reprises de mort, جعلنا الحبسة موقع البومبيس ندرناه derrière en 94. زرامولي ويقا حوج زرامولي ويقا حواجه زرامولي ويقا حوج زرامولي ويقا حواجه زرامولي ويقا حواج وقاث ربي ذقرون علي بالحج ذقرون علي بالحاجه زرامولي دي يتمني وقاث ربي ذقرون المداني ذقرون المداني زرام السبة البلا 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 وقاث ربي ذا خبيث البلبل ذا خبيث البلبل زرام الواسي كامل وقاث ربي ذا خبيث البومدين ذا خبيث البومدين إذا من الجزيرة ذا الدان إذا من الجزيرة ذا الدان إذا من الجزيرة ذا الدان وقاث ربي دير سويس دماريكان دير سويس دماريكان وحريش نتشانس وانا رقاز نتشانس وانا وحريش نتشانس وانا رقاز نتشانس وانا وحريش نتشانس وانا وقاث ربي مريتنا في القرآن مريتنا في القرآن زرامولي ويقا حوج زرامولي ويقا حواجه زرامولي ويقا حوج زرامولي ويقا حواجه زرامولي ويقا حواج وقاث ربي ذقرون علي بالحج ذقرون علي بالحاجة فالمر في الوان eh oui ça va ça fait longtemps que j'ai pas chanté mais quand même j'ai faire chez toi hein voilà
Eh oui, les moments difficiles. Amthura, exactement la même chose. Moi, je demande de la tête de Farafa. Normalement, il doit dire ni Zakaya, mais j'ai demandé à Khouroum. ظلموني دي تمني en 2025 la tête de Farhat Mazda. Ah non, je lui donnerai pas autant d'importance quand même, non. يتحوسم كراي راي سعد الكارطوس طرغا سي تيرميني ودي قمرة اتوالي مثولا سيورا دي رياكسيون دي تمورت ابري 14 زوار انا نديتو اتعدي امثمزين يتشيلف سي بور سا ثورا الا قد حضري مالنا لي سيرفيس دو سيكوريتي حضر امر الشمل يموت الويكاد كان يجي خطر دي تمور تيزيكزيست برو الور لي كوندان هذا يشكع ويكاد راه يشكع سياكي سوا ديزون دوموند دو باردون نيتنا روحن بور ان ترافاي فوالا الور خلاص فيرمي لابورت ولا امر الشمل بيراميد ايجيبت الور انوالي بيراميد ايجيبت انوا السلام هذا نا غراك اجي طابوتيس هيا ثمثل طابوتيس ماشي لا كونيكسيون كومام رغورينا أزول فلاك بيراميد إيجيبت أزول فلاك Il n'est pas là pour parler. يجعل نحواج نسلي يزهر لي موطو تولي تهضر مولاش أول غور ولا لا طوندغيث مثل Moi, je suis pas modérateur avec ce profil-là. Ah ouais, arjو. شقايد كان un petit message هكذا كشما غورك. Vas-y, parce que je suis avec Karim Lacourneux. Ah, ça goûte la chute, ne sais J'ai fait un live, ils m'ont suspendu le live pendant 10 heures. Je vais le récupérer là à 22 heures. Ah ouais. Il faut toujours un TikTok de secours. Attends. C'est bizarre, elle est signalée la page. Nikini, grave. Tapoter les amis. C'est pour ça que comme toi t'as bugué, j'ai allumé ma caméra comme c'est. Ah oui. Au moins, c'est pas un robot. Enfin voilà, je t'ai mis comme modérateur. Okay. Ah là, tout est bloqué. Wallah, tout est bloqué. Vous allez voir ce qui se passe. أتنصب نعاود نشعل الوايض سي ميو ها سي سا كو جو دي تو ديسون هذاك الساعة les amis restez là Miroshi descend live et on remonte tous ouais c'est beaucoup mieux là elle est trop signalée live non elle est bloquée ton live elle est bloquée ouais voilà الزول في اللو. Et coucou les loulous, je refais une petite vidéo sur le... Cette vidéo est réservée aux hommes adultes. Si vous n'êtes pas un homme adulte, continuez à regarder d'autres vidéos. Cliquez sur le son dans le coin inférieur droit et lire le nom du son. Et coucou les loulous, je refais une petite... فوالا يتمثل كسر الله يبني عاود شالاتيد طابوتي دي لانين ونو ماكسيموم نغناص السينيال
اي 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 همزار ذاك تعسانا لا السينيال لا parce qu'ils sont incapables de faire face. Vas-y, partage les amis, partagez, tapotez. Facebook, ça tourne à merveille, il n'y a pas de souci. Camille, Zulfilak Egma, Laïda Zulfilak, Lika Zoul, Zahmayan, voilà, des Facebook وكذا غير. Voilà, تنمرسل متابقران ولا تكونوا دي فيسبوك تابوتيتو ماكسيموم بارطاجي سورتو وين يزمرنا دي بارطاجي دي فيسبوك هذه بارطاجي وين يزمرنا دي بارطاجي دي تيك توك هذه بارطاجي فوالا تنمرسل متابقران tout à l'heure quand même on était presque à 40 000 de j'aime rien n'empêche il y a eu beaucoup de signal ah c'est incroyable نقول لك انا تعسل باسكو حرام راسنا دالين دون مون لايف او مسكينه كاين هذا شو تي الركزه شو تي قبايلي ما طلعش دون مون لايف انتردي توت ديسكوسيون افيك زرامانوي حنا الا هاد قال لابسك سوا المرقه لا تاكي تقبايلي انا تحوايج راه قبايلي درتينا لا راح تسقي الفضل دات تسقي الفضل راح تسمونا سيدون دات تسمونا سيد با دون مون لايف وافتكر la crédibilité, la légitimité de transmettre ton message sur mon live. Jamais de la vie. Hassan Karim, il est là. Ah là. Adjukateur, si on me regarde la photo, ah ouais, c'est mieux. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je suis en train de parle pas en français. Hier, ils m'ont sauté le live, même Karim Ben Qassem. Et t'as dit évite de parler en français. والله راه تعرض فغير الهضره كاين قبايلي سميتك ولا انا ولا نسخلط كلش. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait hier? Wallah, j'ai rien dit, pas de gros mots à mes roches. J'ai dit 2 mots, là je fais la scène. Paf. Oh non, on n'a pas le droit de dire des gros mots. On respecte la plateforme de TikTok. Ah oui. يغاب الحق الزول فلاك tu fais un excellent travail bravo je te félicite voilà أجمع بيراميد إيجيبت في كيراك دوال وهاد نسلي يوموطو تديرونجي un petit peu le live c'est pour ça يكسوبا متر بركان ولا شيت مازالو يديرو حال ولا شيت ولا غير هذاك. Il a laissé un message, non? Ah non, ولا غير. Ah si, il a laissé un message, je lui ai répondu moi. Ah ouais, والله ما ولا. Ah, t'es en pleine discussion. Ah ouais. خاطر déroule. ثاين يون روبان خدمت لي زانفيتاسيون مي جو بونس نتا د لا كونيكسيون رساله. كاديس فيير دو لاترا مي ماشي دار فريف اير الشتلا داك كاديس في تمورتي والد في تمورتي والله tu sais je vais te dire chapeau parce que c'est pas évident à Méroche tu le sais t'es passé par là il y aura le hal comme Mzian la publication écrite inouin إنه تيسلك جاش في une publication احقروا بك عزيز comment ils vont lui faire أمي كارات دغلين فلاس ils vont lui faire des insultes. Ah non, مزيان non, on peut dire son nom, je le félicite pour cette publication, مزيان عبان, c'est un excellent journaliste, et c'est un courageux, c'est un combattant, il a toutes les qualités. À un moment donné, أما كدوكسين نتواكل الخوق دار بين المكاكين
il a fait ce genre de publication كذا سينا كان je t'encourage إذا نمرتيك ثم قرنت تحواجيك الجزائر تحواجيك لا كابيلي مالك راه لي بروبليم إلا نفروث إن كان الاميابل tu peux continuer à mener ton combat pour la liberté d'expression, pour un état démocratique, c'est ton choix, c'est ton droit et on est tous dedans. لأن كون نبغى ناس شو تبغى تهضر غير الناس تفات فوالا يما اه وي فقس مي وي قاعد اقول بغينا لا تفاتي اسمورت القبائل بغانا تسوينا الوسيف الحمد لله tu t'es rendu compte que ماشي لاين الهنا داوين القبائليت نرجو كان الى تجاس نفكواليك مثلا كنزر يخبو مفدر ماركا رود السلاي ضرا السلامة ماشي الزول ابراهيم الزول ميروش الزول صافا اكس واحد سي تولون وي الزول فلاك شوف لا ريجيون ياكي ها تولون يا كاني امك شوف لا ريجيون ياكي تولون لفار وي شكوني هو بيان سور شكوني مي واش ولا بارابور لي لايف اللي فما زيخ كيني دوريجين زعما صنف غلطات الجهاد عندها راك شي غير مليح هي تسقم شي تاع صوتي تسقمها بورطابل انت الجهه ثياني ثواسيف بيان سور شكون ثياني شكون ثواسيف او موسي نهار الله كبيري ترويف لي وي مي بون فات فوالا كيسقسيغ كان سون لي كونديسيون كي بوسين اجفض مانيك زكموسوني الفرحان بس écoute ايما نختي بليزيور فوا زعما تصليض دنغلا نك جي توجور لا كوز بربر جي توجور ايتي لا جامي كيني وسين غير هاد الفرقه غير خمسه يضودانيو ضودانيو خمسه وين كصادك سن يشمت نك الموفمون هاكي جا لا سيتي موفمون باسيفيك جا لا سيتي موفمون اديا وين لهنا غير تمورت القبايل en fin de compte rien de tout ça c'est un mouvement qui cherche vraiment à mettre Rakabili dans le chaos dans un bain de sang alors نكوني فينا وتسكيغارا برجال جبد غيمانيو زوارن دقيقه زوارن دقيق كذا مزوارو بغانا يضقر ندسفل بور لور كومبا انك غرا دقيق البطل غرا دقيق البطل اللي خدم من دقيق الله ربي ما حكي غاس لا شي كزران aujourd'hui ماشي je ne peux pas être la chaîne جبد غيماني واد سوسما j'étais condamné à transmettre le message parce que غادري ويقاد بوغ كشمنا روموسو أطاس يبغوا كشمنا موسو إلا قاد سنين غاشو إلا ندخلو موسو ياكي ذا شو يبغاو موسو ياكي با جي با فروزيو أين ديوسان مرحبا جي دي لا فيريتي وكامل هذا هو موسو ياكي ذا شوت داكوغ ميروس معليش برك شي نتقالب ديموكراسي شويه باسكو كي ايتيديون جورناليزم بياك ماشي جورناليزم تو فاك سقسيت تاع لا ديموكراسي تو ابرين كيني جو مسوفيان سميت سوفور لا شونسوني باش يبان يتشرد الفيس وبدا قارون بالحاج فيها شنو غاديكم هكذا جيت ابخي شي كوست ابخي شنو ولا يوم شحال باش ما نعرفوش ابري ولا الله يبارك فيك تعرف راه تندور تروح تصور الجامعه برلين انسان سا جو كان ويثي صوبنا كاكي نو لا قارع والله ما يلاق نو il est correct il parle correctement il a besoin de comprendre c'est tout à fait normal وغالدق ما وغالد pas de souci ما واحد كيتصوب والله غالب ما الا وي كيصوبن نو je préfère pas يون ما يهضر اونيتمون كوريكتومون لا قليل ركيد سمحنا كان ما الا وانا لا كونيكسيون تاع راك ما تخصك مليح لا كونيكسيون لا ذا ولاد شي ناس يهضر على كونيكسيون ديجا قال لي نشوي بيان كونسونطري باش هكا فاهمه غاش تقرض
فبغيت لا كيستيون هكا سنات شغل كان بغا الزرع شو اللي كون كل اللي كابيل كومام اون كونتيني. سمحي كان je vais être bref dans ma réponse. Sinon, c'est une vidéo pour déstabiliser ce mouvement. Tout simplement, je voulais dire à travers cette vidéo, Ouigadagi, Abd Wathi Choumar, ils sont de la même famille. L'idéologie كان مخلفا ويقاذني soi-disant عفتين السلميت ويقاذقي soi-disant عفت قبايلي. D'accord. C'était bon, je vais être clair avec toi, crois-moi. C'est une vidéo à qui j'ai réfléchi pendant 10 jours. ما تخدمها وتخدمها ما تخدمها وتخدمها قدمات. Ils ont inventé n'importe quoi sur cette vidéo. J'aime le sera قندورة بدهم داكليو. On se promenait sur Alger. Mais en aucun cas نكشمر داخل الجامعة. ذا فريدي نعدى ذات الجامعة. ذا فريدي نعدى. وين يسأل لا فيديو. أميرش داخل الجامعة إنك على بوستي. نثني خلقن ديال العجب. مين كعمد غاسي العجبني. Je m'attendais à ça. C'est tout simplement pour faire une démonstration de taille au Kabyle. Regardez à quel point qu'ils sont extrémistes, pire que ceux de 90. C'est une démonstration, tout simplement. Et la preuve, c'est qu'un tâché d'extrémisme. Argaze, Sawalni l'Qbaïl, de se mobiliser. Argaze, Sawalni l'Qbaïl, pour se mobiliser, hein, de créer des comités. Parce qu'il va faire une déclaration pour l'indépendance unilatérale, c'est une déclaration de guerre. Tout simplement. Alors, l'idée de ce khilafik l'Algert Saïna ou Gouagui. Oulage? D'accord. C'est quoi ta réponse sur le logo l'Algérie actuelle? Une chose, je suis avec l'Algérie actuelle, corps et âme. Parce que c'est quoi le logo de actuel sur la vie arabe musulmane? Non, c'est pas l'Algérie, il est algérien. Il est ni arabe ni musulman. Il est algérien et le citoyen il doit vivre sa liberté de culte librement chez lui. Je vais dire تزلط روح تزلط وكي غادي يسوى يروح غادي يسوى. هذا l'Algérie d'aujourd'hui. Sur le terrain, malheureusement, c'est pas ça. Ah, c'est ça? C'est ça, monsieur. أنا non زمرنا تزرضين زرير وزمرنا sans que je rentre dans les détails, je sais l'avenir de l'Algérie, il est comment? S'il te plaît. J'étais il y a 3 mois au bled, je suis monté avec toi dans un live, t'es monté dans un live avec moi. Ouais. On était tous bourrés, non? Ouais. Quand même, le live il est encore sur Facebook. Ouais. Et qui va dire, où il va des sous, où il va des salles, personne ne dit va faire la prière, c'est faux. Ce qu'ils sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de faire, l'Algérie arabe ou islamique, etc., c'est de la propagande pour diviser le pays. Le pays, il est libre. D'ailleurs, Ramadan a gardé خدمن toute une propagande ما تشد رمضان كوين الحبس خمغاش ندار لايف نبكين وتشوز مغارة je le dis الصغل القهوة à midi d'Alger تواليغ زداتي à table d'Alger centre à midi des gens qui prenaient de la bière le plus normalement du monde le chouini du sani ناس شحال ساعة. Et pourquoi tous ces mensonges, toutes ces propagandes mal placées? L'Algérie, il est algérien. D'accord, algérien, justement. Non, je suis d'accord, moi, je suis algérien, mais kabyle. Donc, quand on dit un Algérien maintenant actuellement en Europe, sauf la France, parce que c'est le nard, mais on est des Arabes. On n'est pas des Arabes, on est des Berbères. Là où tu vas, un autre exemple. Le Naïr Aden. Il a été célébré partout à l'échelle nationale. C'était vraiment un événement. Un autre exemple. Le dernier là, le pseudo, je ne même pas Smith, le pseudo intellectuel, il s'est attaqué à Tamazir dans une chaîne news irakienne des Émirats, d'accord?
la réponse de la haute sécurité de l'État algérien, comment il a répondu? بنت الحبس نغوث بوينا لها دير الحبس قال ثورة نغلا يا خاطر ندير الحبس اشو درنا لان كي لا توشا ليدونتيتي ناسيونال ça passe très lourd cette phrase. D'accord, je te réponds juste, je te donne un exemple sur ça parce que moi même si je suis plus loin et tout, mais je regarde bien l'actualité. Je viens de la Kabylie profonde, sur la région Nino. Il y a beaucoup de chanteurs, comme dire, comme Ben Mohamed, un poète et tout. Ah oui. Mais pourquoi tu prends par exemple Mellal, il a défendu la GSK et tout, après Asqani va les diviser, Mskin va les diviser, or que M. la Russie, M. Spato, je sais. Eh ben, c'est une très très bonne question. Je vais te répondre sur ça. J'ai répondu encore 1000. سمحي la Russie le président Louis VII c'est voilà les clubs algériens même Louis VII ça fait partie de l'Algérie et qui joue de la polémique ça que je suis voilà ملال السلام غاسو في غاس العجلان بالك je suis parmi les premiers chanteurs qui l'ont soutenu اسميد نميا غاردي الجي نمتقلا لك كي شويه سوال داكور خاطر ديون اللايف اسمي كيني خاطر زريغ ذا شو الا ديريير لو ريدو اسمي يخسر لا كوب دافريك افيك لو ماروك شفير نغالا ازكاني كان يفقد البريزيدون إيرفرا بناكي اشو دينا يا راس تي با لو مومون سيتي يافي اون مارش يافي اون مارش بور لا كابيلي نتا بور pousser les autorités algériennes الحبس الملال ايش قايث لما انا غالحبس اشو دينا سيرت لا فيديو هناك الشاه لا جي اس كا تفكا ثقبوش تفريقت لا كوب دافريك تفكاتي مازيغ من المروك تكسيتي وارا من الجزائر داكور باللي لما ملال سي ماكيست يزز لا كوب دافريك يفكاتي المروك اسمي روح نتاع المروك يجالو لا ملال كيف الور جو تانفورم سور كلكو شوز كنت زمير دارها تزراو لي زوتوريتي الجيريان نانا سي ملال نانا ساتانا كوليشان à ta disposition روح va faire un démenti sur cette histoire il l'a pas fait après ils l'ont soupçonné de maquiste mais logiquement نكيني نك une histoire مثاقي une histoire مثاقي الخما 10 اللي ديمونتي ورزنز غير على كوب دافريك من اللي لا با في سمحي يقدرنو ما يقدرنو لي زيليكسيون مونيسيبال يضردوا شو يضرد دي تدرثنا يضردوا منه les proches de l'ancien candidat aux élections municipales et le nouveau candidat يضردوا منه تسد لا جندرمري مقروا منه هنا ارجنتي صندوقين من الترجمه كونتر الجيري ارجنت الكلون كونتر لو كلون داكور دي تدار بوين بلو دو سمحي بلو دو 80 بيرسون اي بوين غادي حبس دي تدارت لنا كان ديتني كان زيطوت او مسا سروال خدم نديش لي ديكلاراسيون اتشكرنا راهو تدارت لنا غادي زماوان ترجم لي بواطا قلا يذوان يسمنونا دي قندق مزروي اغلى تفلاسن خماس ندير فيديو ناس تدارتيو ولا شني الرشد ني الماك vous n'existez pas dans mon village j'étais voir les hauts responsables de la gendarmerie ناسو كانت يضحوا الا دي تدارتيو اما كيست الرشديست ناسو وثيين كالحبس Eh ben, ils étaient libérés par la suite. Mais les filles, Zéto, de Massa Serwal, ils ont joué le jeu pour les enfoncer. Alors, il y a le lien fâché de Karaf Mellal. Le Kwan Mellal, il a fait une déclaration de remettre en place cet individu. Il n'aura pas autant de problèmes en Algérie, je te garantis. Bon, la réponse est un peu mystérieuse par rapport à ce sujet-là. Mais je respecte ton point de vue quand même. Ben merci. En fait, oui, bien sûr, écoute, c'est le respect. En fait, après Kini, quand il avait, parce que nous, on sollicitait par rapport à l'amour du vide, parce que j'étais pas fait
village, presque le village de la région et tout. تزريض درنو ثايض نورمالمون لارتيكل الني ما بغا تقلبها تشيغاغون بريفي تشيغاغون بريفي ملال dernièrement يخدم لا غريف دو لا فان اوني بيان داكور تي او كورون اسمي بدا لا بروباغوند بور لونفونسي انكور اون فوا يقيم ذي الحبس الرنت ذا ماكيست بلا قسام داكور إخماس ندير كومينيكي سي الحبس برافو بور سو كومينيكي أشو دينا هناك لا ريزون بور لاكيل كو جو سوي اون بريزون سي لامور كو جو بورت بور سيت الجيري غروسو مودو هاك قارها نيثني ils ont eu le culot et le courage de modifier cet article de dire je suis en prison par rapport à l'amour que je porte pour ma Kabylie pour mon Algérie. Ils l'ont modifié pour l'enfoncer. Est-ce que tu as le droit, tu as la conscience tranquille de modifier une déclaration d'un détenu? Hein? Et voilà. Alors ils ont tout fait pour le détruire. الساقي ما كهضرنا في لي بريزونيي سمحيه باسكو الا قاك تسقناها سمسلين نتزدي سمسلين تقبايلي ثني كقرانت الساقي ما تواليض لي ديتونو دو لا كابيلي قلنا ندير الحبس ما سروالي في كاسنا كوين ايتيكات tout simplement pour plaire aux instances internationales, aux autorités françaises, à l'extrême droite et tout ce qui s'ensuit. Acho significa comme étiquette. L'étranger, partout dans ces déclarations, les détenus kabyles sont violés en prison. أماكن ماشي ديال كابيلي يديكر أماكن ريسينا لا مونتاليتي كابيل وريزرارا الموياغي فيولي un homme c'est tabou à Rorna ce qui fait le détenu kabyle actuellement qui est dans le حبس مسكين il vit la double peine يوز كاميرا ديفاسي الحبس comment il sera considéré dans son propre village اتصل بلا سي غوردانا سينينا اشو كيخدم مثل ديال الحبس الا قال يديميناجين غلا est-ce que ça c'est des propos d'un mouvement digne de son nom? Non monsieur, même si la vérité ou tu تقرغرها وتنسخ غرا encore une fois ذات مثني كيلان t'as pas le droit de les salir pour des fins politiques. Et quand il y avait la mort de Hitler, pourquoi il n'y avait pas un deuil national en Algérie, or qu'en France il y avait quand même une reconnaissance pour ce grand monsieur? تاقي أجمع وتزري غرام d'accord c'est une question que tu dois poser aux autorités. Pourquoi il n'y a pas un deuil national? Mais je sais que plusieurs chanteurs ils étaient bien reçus à l'aéroport, compris Jamal Alem paix à son âme. Attends, des chanteurs il y avait des autorités, Sherif Khadam et autres. Poser la question à les autorités, comme tu es parti de les chanteurs kabyles et voilà, tu rentres un peu dans la politique. Ouais, سمحية كشتيني أجمع كشتينا السوالير باللي نكولو العرش ولا كيما خما في الناس شوي كاين غير شوز يعني لا تقولي ولا تجلسيو أغرس خمضارة أفيو التمثالت اسمي يدير يكشم الجزائر يدير بياسونام يزرع غادي يمث يكشم ثمورث il a été reçu par le premier ministre, il a été reçu par Sellad, il a été reçu par Ouihia, il a été reçu par le directeur de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur Ben Cheikh. Il a fait des interviews partout dans des chaînes de télévision. Voilà la chose اللي ما كيش تسرقمات voilà la chose اللي ما كيش تسرقمات دي رقمات اللي يسرقمن يماز de traiter sa mère de tous les noms إثي نغان مسكين تينا غير الفقاني إثي بوين alors أفتاقيك إلا قد نهضري voilà je lui dis avait fait un live tous les Kabyles ils l'ont insulté t'as pas précisé les mots ah là ah oui de live كيما نير tous les Kabyles ils l'ont insulté ah oui تي même dès le départ il bossait في اللايف ولا كذا كاين في 2 ans
تروح درت له دوار دينا تشافي يا مامي qui m'avait appelé depuis Paris m'a dit il a insulté les cabines. J'étais vraiment Ça c'est les propagandes ya habib l'mak. J'ai pas donné toute ma vie et la vie de mon père pour insulter les Kabyles. Ça c'est des accusations Agma. Non, je les accepte pas. J'accepte pas ce genre d'accusation. باش كذا وهذا رقمه القبائل ديما لي ويرقمه القبائل وثني رقمن ما سرول تربعتيس كومبري لي ديتونو كومبري لي شونتور كومبري موا هذا ولا يدير قدرار الزلفلاك ولاش ودي نطق أنفاس اجي لنا كامل ولاش non il y a صوب. Après, t'as vu ça, t'as vu Amirouche. Non, c'est son droit de poser des questions, voilà, mais dans la transparence. Chacun y ترجمه de la قبائل, c'est c'est une grande accusation. تاعين كيرجم القبائل. فكا أكثر درتي وفي القبائل سكتني ترجمها. Amirouche, تصدق لي أمدوكلي ويلا يتسالي توجور عيسى. Il a reçu un message où تسالا كريم يركب القبائل. bien sûr. أرجوك أسنف كوالي ميسيبسا زلفلاك. زلفلاك أخويا عميروش مشتي لي صافاك يا ورا. صافاك ما صافا سولفلاك كيفاش. والله العظيم سايون السقسي يعني سايون السقسي وما كاين لها j'étais en train d'écouter autre vidéo للناس إنك ديوث الهدرة بغات تفهمها إنك القبائل كنت شي الغرا في اللسان وزرا ذا شو لا كاتيجوري يديرها الهاد وقادني تطفنا كوسي الماس وقادني خاطر إلا قد زرد كما الناس ابري لونليفمون مي تبوين ضلقناز يخلصي تغلايث مسكين سار رقمات ولا شيء ندني نارا فلاس مام لونليفمون ديال الكذب ايتي بريباري بار سعيد سعدي بار نور الدين غاد مسا سروال يعطاكي طون جيستيس يسخنون سيت معطوب ديالنا دي تريبيونال دي باري يسخنون سيت الجوجمون الي لا يغال عرق ناس ولا دي مسلين شادين يغال يتخرسي البوليتيك ديال التريبيونال يغال الرقمه تاسي قارك الشينين ذا التجرى يقورن وتتروى ضارعه Tu cherches à te faire connaître il était dans le besoin d'organiser son enlèvement باش كان هذا يتوسن نوري توسن على الناس الروس لا كابيلا كنت نقلب في الناس يساد وكاين c'est un petit voyou du village qui chante des chansonnettes qui cherche à se faire connaître d'accord Emma oui alors الناس ينافد d'une manière ماشي القبائل كيكره non mais ولا la manipulation ni Tout le monde a cru à cette déclaration نمسا سروال باللي السعيد سعدي قبين معطوب أو نور الدين il phrase avec une déclaration il phrase avec un jugement gagné ربحيتي 5 مليون الوقت اللي الفرون يقلان هذا قال لي فرنسا انا ساقي اللي دات نتوا خلصوا تاعنا يسخنون سيت معطوب ديال التريبيونال يا حبيبي لو جوجمون تحط سور انترنت تدمط اتغرض انتيغرالمون اش يكتب لك داخل تنميرتك عميروش تنميرتك ميرسي سي غتسقسي وايض الى عنيتك اخويا عميروش une deuxième question اسنت لا كيستيون كي يعلون تودرت وكذا ديفيزيون لالجيري ما إلا ورقاز ديك السن أغدي شكاع باسبورا كاين سن ثورة كان كذي لا فوتو شحال هكاك فارنا باسبورا كابيل ما إلا ورقاز ديك السن أخويا غدي قناع أختي دي شكاع ثنوالا مشي كيخدمك وباسبورا كاين سن تنمير ريبورتير كاين تشوف dans leur page نية الظن نسيول بوبليت ياك فرحتك سعنا باسبور إلا بوبلي مي سي بويزاج دو فو وين كنت تفنشو باسبور من زبرنا كاوينا الحبس
Famdi, c'est écrit en hébreu. C'est pas écrit en hébreu, c'est écrit. Mais c'est ça. Moi, je me rappelle à l'époque, je te parle juste de 2017, hein. 2017-2018. Le numéro 2 du MAC, أين شام ذلي ضربوا وشافوا النينس غير ثمورت ذي باليزن ولا شو تيدي حبسن ديال الجزائر خاطر لا كيستيون كيفو سبوزي ثاني صوب عاود داك مالا فيتاسي عاود نزول رباح نسالي رباح عاود لا فيتاسي عاود ما تصبض ماشي كي كيصب هنا الصوب هو نزول عمروش أزول رباح صحال عيدوان صحال عيدوان سعيدا لكن يولي عمروش باسكو شويه انفيتي في المسلكه باسكو كيقرا حيين فيني كاين درسنا تنظر ما طبلو ناس يا اون فيديو خدمتي كزدك مولا دوك خميس يسا قندور دونك غير سنين راه سميتي راه خاصك قندور لا قندور كي سنابي نو كاين لا ني ضربانو قندوره كما والله ما خدمت ما كيكونش كيدي بغير حق ربي بحال كما سوراوي ما خدمت كان كاكي باراكسيدون خدمات سي كالكولي بور لي بوسي ابو باش تنسيوض غا الحيض ادي فور ماشي المخنيس انا كده دي فور الجبل نسالك قرا ينزل اي فوالا اي لا بروف سمحيك لا بروف يا ميم با 3 موا de ça un de leurs militants اذا كينان اسمها سوغ لو بوفوار 2 مليار de musulmans اتنزلوا غير الكل باش تسجلنا لا موفاز كرا تسجلنا زريعه نزل او لفيش تديني راه Kini Smith, à partir du moment où on parle de laïcité, كاين تروح للجامعة أثر ماشي داك الشيء أثر الساعة قندور كي نروح على الجامعة صافي ماشي داك قبايلي سي سا tu m'as pas compris mais كيماش نخدمها كيماش نخدمها لا فيديوني يا رباح مش نخدمها لا فيديوني pour leur prouver que vous avez rien à voir avec la démocratie la liberté de culte زريغ بلاد غادي في الليل سيدي مليون داتاك زريغ كلش قمنا في اللاس كانوا لي ومقور سمح لي كنعملوا سمح لي الا باسكو شويه في تقليري نديروها داكور هاكي نديروها هذيك فوق دونك كاينين وني بغا نادي ساميو دبان غادي يروح على بلاج غادي يروح على بلاج ليبر ولا شوني حفص ولا شوني سينا ما كيقارب باللي سميت العرب والاسلامي سويت غتروحوا نسعوا من غاشي ساميو دبان وني بغا نادي يروح تخليني القبيله تروح للجامعه تتزلط صافي ما يتزلط كاين يتزلط صافي ماشي قبيلي ماشي قبيلي ياك دايني بغي غاد بروفي غير القبايل باللي ما راه نقارن ما تهضر في دينك ويدينك كاينين تهضر في لسن واش خصنا غير كو جو في با كاشي ما ساليف باش تهضر في لسن ما تهضر فينك دين انا كان شويه الجيريان ا بارتير دو مومون اون الجيري il y a une diversité il y a que des parler qui ne qui a tisarnif il y a وقيلا une trentaine de bars exactement هناك فريد فلاكي هناك تبغى دايره مي 6 درتي que je salue à l'occasion هناك تبغى تبغى تسكر يتقاريف كان فوالا اي وي انا بحق ما كاينين سيتي توت اون استراتيجي ما ثوالي هناك تهضر في كم ماسك ما تحرشوا il faut le pousser à enlever son masque à تزرد son vrai visage un petit gars خاطر الوقت الني c'était la période la plus difficile حراك كاينات يغال مسلسل ولاقي يغال يتقدر نسلمان يغال سيقرا ينسلمن دات مثلنا وسيغا كل فيديو ناس يثور هذاك هو الرياض هيا هو يهمك فغاس نداك نجم برومينا الجي سوق ندور فغاس نسوق ندور نيكسبري كالكولي غاس دي جور نعرف الصداقه ندور القبايل زيك داير كسوا دي بوردان كسوا دايرات سوق ندور كي لازيك سو با تجي بلي ميتود الصداقه ندور لازم مثل الصداقه ندور صافي ديال ماشي دا قبايلين مثل الصداقه كارسون الشورت اطفو هذا الشورت تدار دا قبايل كنت جا قلنا فودي كارزن ميرسي ابو بون كونتينياسيون ميرسي اجي كاين ولت مثلا هذا كي نورمالمون تنطوس tu vas me payer un café. Avec plaisir بحق فرعي ذلويت ولت مثلا ذاكي ناضك مثلا لهنا افتقار الجنرال حسن عبد القادر ايت وربي
qui est de Kabylie, d'Azfon, qui vient d'être nommé à la tête des renseignements intérieurs. Je l'ai félicité plusieurs fois. والناس نسخرب ثنفة. D'accord, ultima. Hassan, c'est pas, il n'est pas ni de la dernière pluie, ni pas d'aujourd'hui. À la les services de sécurité sont bien encadrés. Même avant, je dis pas, même les autres, c'est des hommes, des vrais hommes qui tiennent l'Algérie aujourd'hui. Mais Hassan, l'avantage c'est que ça, Hassan, il a eu de l'expérience. des ثربرب ثاقين التسعينات يزرى هذا شو يخدم يزرى شو يلقنا ذي تواخدم اسيني بون كوراج il va jusqu'au bout ne recule devant rien فوالا اتانا مثولا جو مدرس توجور لهنا اتانا مثولا نبغى ندخل لا déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. On fait appel aux Kabyles de se mobiliser, de s'organiser en groupe. Pourquoi faire? تزرم دا شو بغانا نخدم. Alors, le messager لقد سعد ديما كوين دوكا النون تورا تصدق سن اكو لي كاميكازنيك هذا كي فرنسا ناضي كندا ناضي امريكان ils sont سنختنا اي والله ils sont capables de rentrer ils sont pris ادمتنا في الشغلاكي. Alors les autorités sont averties عاشتي منون ولاش امل الشم سي تيرني اثي يرحم ربي باسكو يغار لقد زرم il n'est pas con مي يخدم cette déclaration. Mobilisez-vous. Netsa au fond de lui-même, il dira qu'il n'a aucun militant de la Kabylie. Alors, les militants avec chemin siagi pour déstabiliser la Kabylie et l'Algérie entière. Parce que c'est des gens qui reculent devant rien. J'ai des vidéos, des capteurs d'écran de certains et des tsouernes avec des kalash, les armes. L'Algérie, il n'est pas là pour recevoir ce genre de ce genre de يقتلم سيدي الناس تعرف خير on sait jamais sortir encore live le Mac plus Rachad oui exactement oui les deux mouvements les plus dangereux. Non, Rachad quand même, Rachad il faut comprendre une chose. Rachad ils sont Rachad c'est des serpents, Rachad des zerman ما قال كان سمي دي l'article 87 bis ما يتوحبس يون jamais parce que قاعد نخدم من البوليتيك ويقالني سعان l'expérience de Goudrer, سعان l'expérience sur le terrain. Aujourd'hui, même l'État, il a du mal à les gérer. Parce que زمر راه استفقد. أتساشي راكو 100 سنة يقولون وخام جامس دي الشروة ولكن كذا راشاديست. أفاقين غرس. واستفقد راه. مي ويقاذاكي. هاد المالو داينين. سي بور سا ils sont capables d'عدينا l'action. أما كني عدينا l'action pendant ما عندنا لاكسيون بوندون لاساسينا دو جمال بن اسماعيل هي راك قارن ماشي ذنكني لي فيديو اسطال قنت نذني في نغان نذني في الصرغ نذني دي بون ليسونس لي فيديو لات car vous pouvez m'attaquer en justice de toute façon je n'ai rien à foutre je recule devant rien الساقا ذاك قارن الدولة يقنغان جمال بن اسماعيل des histoires à dormir debout هاتي لا بروف سورة كاكي c'était en 2021 4 ans après نساولن directement à une guerre نساولن تاع القرة هذا ونقارن مع سميتو غي ليطا الجيريا أتستعرف باللي يكزيستين مسا سروان أكي قارن كنا نعدي الصدار النظام البوليتيك داين نعدي روين النظام النافذ عيناني تاع لي فيديو ساعات فهمتي تسقلي فوالا سي أبروندو ليسي. Alors c'est vrai, il faut se poser des bonnes questions. La meilleure solution اللي قيمة دي تمورتيز n'existe pas. القبائل الحمد لله يا ربي فقنا كل لعب. زرانا ندقر نظر ننسل. La meilleure solution اللي قيمة نلشم on ferme les portes. ولاش نلشم. سي فيني قيم كان دما كيستخير مي بغا داك الشمون ساك بوبالا فوق الروي أكثر واحد. Voilà دينا on va régler ton problème rapidement là-bas. الحمد لله مازال لاني ممكن ندير قليعه لا ندير الحراش لا ندير الغواط لان بارتو هاي ممكن بور فو والله لو كان نبنوا الحبسه جديد ها وي مسايوني ممكن ندا تعيشم دورون توت فوتر في سون ديبورسي ان سنتيم وين ديك شمن بريدي بان ندا فوالا هذه الا قد تكسق الروس باللي الجزائر دوبو افيك سي زون لي سي فام ولا شكون يزمرنا هذا زديباري هذا ريد أول ورك يا كريم
عرقل شوالا. Non, je sais pas où commencer. Il y a tellement. Ah oui. Pendant le jugement. Elle était au café de Silqahwa. Le Canada, Stromit, Nasdaq, qui m'ont bloqué. Le Canada, je leur ai parlé en kabyle, c'était mieux. C'est pas une coïncidence. Excel Blabessier, Emir Masta. Le jour de jugement, c'est pas une coïncidence. C'est pour ça on appelle. Que nos adversaires. C'est un complot, Rachad, avec le MAC, avec Rotaillon bien sûr, pour déstabiliser, pour insulter, dénigrer, accuser. Au point, ça n'a jamais été ça fait 52 ans, j'ai jamais entendu les consulats ou les ambassades, comme Siemens, ils ont des problèmes, jamais. Fallait que Emir DZ, le MAC, rentre avec un micro, à Fallot. Même si tu as dit que tu as lu l'article, tu as lu, mais tu n'as pas dit que c'est toi qui es rentré au consul avec un micro. Fallait le dire, il à Fallot et avec un micro, pour piéger soi-disant le consulat. Mais tu ne l'as pas piégé. Le père, il t'a dit, on récupère tout. Elle s'est fait piéger. Attends, une fois que les relations vont reprendre avec la France, correctement, l'Algérie, ils vont mettre ces personnes-là en justice. On n'a pas le droit d'insulter un diplomate algérien sur le sol français. On n'a pas le droit. Le consulat du consulat, un gars du consulat qui s'est déplacé dans des bars, dans le Goubrid, il menace les gens. À langue, je comprends. Mais avec un micro à l'entrée, parce que t'en fais confiance, tu peux l'ornicher, etc., où il y avait des messages auparavant. Quand il y avait le contact avec Mourad Amiri. Ah oui, c'est pas de la rigolade. Il y a là, ça a joué en faveur de l'Algérie. Les autorités françaises, elles font de leur-même que c'est pas là l'Algérie qui déstabilise les opposants à l'extérieur. Qui cherchent coûte pour déstabiliser la nation. Voilà. Ben oui, parce que ça a même Thaïdan, c'est une chmadoul ou Mingarouk, c'est une Algérienne, une Kabyle. لاني قاعد يدير الحقن كريم لاني قاعد يدير الحقن دي جديدين الا قد سلني لا فيديو يا كيا سلت دم مليح الى انا ولديتي مزغنون باش تزرم شي با لا بور مانيبيولي لي بروبو نو شي لا بور دينونسي et tel qu'il est la vidéo sans manipulation sans rien parce que نكون نتخمم سي الدونجي قبل دير الحق اسلته Si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux... Et se donnera les moyens. Différents de la politique. Que nos adversaires se détrompent. Il y a une limite à tout. Un jour ou l'autre, si la Kabylie n'obtient pas satisfaction d'être un État, d'être une nation parmi d'autres à travers le monde, elle s'en donnera les moyens qui sont ceux différents. voilà, il aura fait des كمان de passer à l'action يخمس يزرب باللي ولا ماك هناك دوطر مويا زعما مي لو ميساجي عندنا اون سي طري بيان شي غاديين اوني با كون ارجعوا لا اش داود غير كوري لا فيديو النظام bonjour
la cerise sur le gâteau. أرجو كان أتيدا فاطمة نظام أرجو كان دقيقة تبريسي كذا عاوا سرت ثنقارو ثاقاش نقارا هكي ثمانوان تمثم في الليل نتا جاتي ديما سادي يدير الراو تقبايلي تمثل حاليل ما كنتش قالو راح نثن داك تحت ضرا ايوي هاتشا هاش الفاس encore une fois. La Kabylie venait à proclamer son indépendance unilatérale. Cela voudrait dire que le droit à l'autodétermination, le référendum à l'autodétermination, va être désormais derrière nous. Il n'y aura plus de référendum, puisqu'il y aura proclamation d'indépendance. Que chacun prenne ses responsabilités. Dans ce cadre-là, j'appelle tous les citoyens kabyles à faire sien leur État. Il serait bon de constituer des comités, même secrets, surtout secrets pour le moment, dans tous les villages de Kabylie, dans toutes les villes. Si la خاطر زعطس باش ناضي تبعت سي تمورت ميم دارير لوريدو او نقار هكي ثمانوان يبضد الحرب تبضد القرار تمورت القبايل اورغانيزيفو هكي ثمانوان زرا معشو ترى ما زمر ما تالي مسافر راه ميك زريغ باللي امشي شو تيسار هذه تمورت هذه تيك توك هو ان بريزيدون فيرتويال سون بوبل سون ايتا sans crédibilité surtout. Alors, les nains qui درويش نجي ساعة كجدي l'Europe وقادني وما يتشغل لا غنسل على يشمن la technique وسدني غير بوريان يتمثلنا يقولوا تجعل من في بوريان j'ai des informations c'est pour ça أتنشجعنا وكل l'ambassade الconsulat et ils vont pleurnicher là-bas باللي سمحنا نغلظ ندوذ الماك اللي ثني كان هذيك الشمن pour gérer la situation en Kabylie dans tous les villages أتستخدم من كري مغفان مساكيت أثناء وندق بريد نسن et ils vont passer à l'action et une fois que c'est l'action تعدى il y aura plus rien il y aura pas de marche arrière تقيوث في السنات مستشيرا ثقيل ثلاثة يبغى ستيتش يجعل لي va déstabiliser l'autorité la haute sécurité de l'État de faire un état de siège en Kabylie, d'envoyer l'armée, d'encercler la Kabylie parce que M. Serwali a déclaré l'indépendance unilatérale. Après dîner, il va prendre des vidéos pour plaider au niveau des instances internationales. Voilà le colonialisme algérien, Charikh Dem. Ouagui, c'est un renard, ils arrachent le Khidem. Ils arrachent des qars. Voilà. Alors, faites très très attention. Le message est Adam. ثورة خاصة روح تشرود الكونسولا قندينا دي برا. ولاش باردون ولاش تغالي نارس مورس. سي تيرميني ثلمير ثلمون كريم روح عيكما روح شنو دي لا فيديو واش هادي ندير ميساجيني نورا سيني غير قبايل قسمي كيخلق الماكاين داش كنت ديفكا كنت ديفكيكا ميم سي تا با دارجون ساعتها لا تا باكيت تكارا سورا كونوي كتموت داش دقي من اتخدم دي فيديو واتخدم مسليني مي فرحة تاهي tu ne représentes pas تاني قلاقن اتخدم سحاب تشودرين une vidéo sur TikTok tu ne représentes pas parce que voyez sa femme il est cadre معك سعنا وكيت والله العظيم سعنا وكيت ديك فرنسا دي كوميرس ils sont bien مثل فرحات un bar à 3 millions d'euros il a créé une usine des bouteilles de vin ça veut dire il a fait une marque de bouteilles de vin
سي الشم القبايل يفكاياون كون وداك يتعجن كتمور ما راستينيت كابيل نتايا وكسيس لو مو كابيل tu vois la chanson اسمي ساكني سليمان عازم encore un père Amata il l'a fait autant que bouteille de vin il a créé 4 bouteilles de vin il se faisait ça déjà dans son bar hein. Déjà والله ما زرعت ساقي tu m'as prendre des choses hein. J'ai tout à Miroshinki, j'ai la boîte noire, je crois. هذا ثاني مثلا سلف كوالي مومو ياكي هذا نغالا كريمة طري مومو أزوف لك أزوف لون أزوف لك كاميروش لاواي يدهلا شطح روح اكشي كما صاد الماك معدوب لوروبيل كما صاد بلان شوز صاد الماك يمكن معاك تاتا تقبيلي سيدات كذا دقيقة تشغل الفيستا تشغل الفيستا خاطر الفيستاني الماكيل سير تمسخ تشور ذي ذمن جو سي اوبليجي تصدق غادا لسال الفيستا تجديد راك تشينا مكانيك ماشي هذا ماكيس روح تحضن دا النظام انت ردي ما سفقايه وندا ماكيس تلحو ايا اطلع جامي درافي وركركما وكسخساره غمكانيك Tu es connu. Loquin, tu n'étais pas connu. Voilà, mais Keres Lhaq. Ouais. Tu es connu. Tout le monde connaît ton parcours. Ouais. Et c'est ça que je comprends pas. Et bien, Lyon, mais où je t'ai changé le fils là. بدل غا الفيستا تمساخ ذي دمان اين تهضر غير الريال اتاين السمانه قد يساول دا الكيرا بور لا كابيلي ام كمو طون كابيل جا اكسبتي كالكا كي va appeler la guerre contre mes frères ça veut dire اتقبلوت عميروج اتيلي كوندامني à mort Non, c'est ça qu'il veut, là. Il veut te rendre. أضرح كنا أرجع وشلتي وكونداني أمور في مسا سروان حاشاكم. laisse tomber. Faut être con, hein. Il sait pas que. Non, le fait mal de renvoyer le mec il est classé d'Irveran. يفهم كل شكاكيكان. يسد زعما pour m'attaquer sur des bases vraiment non fondées. Celui-là qui a pas de cerveau, qui قيم الجرمات. وما celui-là qui a un cerveau, ولا يروح. Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas de cerveau, frère. Je dis, le mec, il est classé d'Irveran. Non, c'est que le problème, c'est une accusation. Qu'on soit classé d'Irveran, et tu as les vidéos qui ont été faites, mais il a mis des déclarations d'Irveran, et là, il n'y a pas de قبيليت, ni tarounit, ni aucune langue. Hein? On est des cons. Voilà, même si tu es Irveran, vous avez regardé la chose. Ah oui. أجو كاسنف كوالي واقي كابيل جو سوي كابيل هيا جو سوي كابيل كاع نزرد شارديني ودير قمار إن شاء الله جو سوي كابيل زول فلاك الزول مساء ميروش الزول كريم d'ailleurs je vous tire chapeau les deux بثن ميرتيك Là, je vous tire chapeau sincèrement. Je vous connaissais bien avant, pendant la période de Facebook. Vous êtes les deux Facebookers, pardon. Et je connais bien votre parcours. خاصة ما يتزوارت لم تتناغ ماكني en 2018, 2019, 2020 يا سمحي زعما ولا مازال زعما سمحي كان زعما ولا فولا كي كان ولا شو غير فكي كانت ميتا دقيقة كاسمين نو غاكود كريم أحليل كريم سي با تسافوت ذلي ماكيستي دي تسالينا الغراس نتساغيلينيون فرنسا وليسينا البوليتيكا كي الوقتني داكور يو دو لا مانيبيولاسيون pour détruire Améroche, Tchalin des 20, des 30, Asmisni Fak Karim, Inès, je vous ai utilisé après le Garakon, chapeau. Après, il y aura le dame de Kli, il y aura le Digma, il a compris. C'est bon. C'est ça le plus important, comme la Wali. Eh ben, tant mieux, bien sûr, je suis kabyle, je vais te poser une question, voilà, qui crache le Mac. Mirosh, il crache le Mac. Un Macher, on fait une alliance. On a 4 bras, 2 cerveaux, les magasins qui Mirosh, il s'est calme, En tout cas, les deux sont des Kabyles.
فوالا هذا ثاني ميرسي كوالي كاكما كريم ذا قبايلي اميروش ذا قبايلي سورتو اميروش est un grand chanteur kabyle. On s'arrange قبايلي دابا tu vois on s'arrange. فريد مرحبا الزول لك الله رتيستنا. فريد والله. كمل والي كاكما. Donc j'ai, si vous permettez de bien sûr ما هو الوري par rapport à votre parcours Améroche chanteur voilà que صبغ ما يمكن تصبغ الجزائر heureusement ces derniers temps صبغ même وغاد سين وكرن qui ont été importés bien sûr à partir de la Roumanie وغاد سين وكرن ديمشطح كان الزمان رانا كاكي pour la famille pour faire العائلة الكبيرة tout ça c'est tout va bien قلنا كتير غادي باري Aubervilliers, les 4 chemins, c'est un petit bar, juste local, شركة هكذا وخوالتي. Je connais très bien les environs ici. Eh oui. J'espère que c'est notre petit. Voilà, eh ben tant mieux. Karim Daron, je l'ai croisé pas mal de fois, que je l'ai croisé sur le parc de la Villette, quelque part, pas mal de fois, il testait des fois, il disait, surtout ما يعني مشات يطيش بيان سيدي الحشيشه قصار ناس كريم جو لي با كومون دير فريكونتي كاكي فيزيكمون توالي خا كاكي انسان مكانيس توالي خا ديال القهوه كاكا دي قام الصباح ديال كيديروا الناس هذيك كيف ومام طون دي سوا دوبل اسبريسو اكسبريسو الناس القهوه ثوري كانت مارشي فوالا دونك كاين سكو جو فولي دير لي كيسيون que j'aimerais bien poser avec Masna Améroche. C'est bien, خاطر ولكن الصبغة الجزائر في tout un parcours également politique et idéologique exactement. خاطر تاسي دي سبوزين دي كيستيون par rapport à ces قندور والناس leur ce n'est pas leur déjà, c'est personnel. Oui, c'est personnel, c'est exactement. Ça costume, ça leur finit chaud les froid, c'est pas. Pour c'est personnel, mais je les ai piégés. Je voulais faire une démonstration au Kabyle où ils sont plus extrémistes que ceux de 90. Tout simplement, et j'ai réussi mon coup. Et je savais que j'allais prendre, hein. Je savais que j'allais encaisser. Tant mieux. On n'est pas là pour rigoler quand même. Pourquoi pas? Tellement ça, Améroche, tellement c'est Karim. Donc, ce que je voulais dire, une question aussi pertinente, que je pense c'est pertinente aussi. Hein. Donc, le parcours unique, la première fois que tu as fait la rentrée en Algérie, tu as deux témoignages aussi importants. اسمي الصباط زوين اسمي الدولي تا ايتي تا في مشات تا ترافيرسي مشات une période difficile très difficile déjà même dès la rentrée unique déjà ils t'ont passé dans un interrogatoire. Bien sûr, vous allez voir ce que la sécurité militaire quelque part. T'as permis de faire ça, si je me rappelle bien. Deux autres témoignages, des choses qui t'as été interrogé pas mal de fois. Des choses vraies, des choses خدمة سوريما لا شونسون اللي كتخدم هذا سميت اللي وزرا كيسقرنا كيديروا الماكينين سمحها خاطر لا كيسيون فاهمه سمولا شوغيليف مازمر هذاك دا ريبوندير mais كاينين en toute sincérité, il n'y a pas de mensonge avec Améroche. Alors, à un moment donné, je voyais l'autorité algérienne, c'est des monstres, c'est des criminels. Ou là, donnez qu'à regarder là, attention, je fais pas le génie du monde. Ou là, donnez qu'on m'énerve, mais, asmi, choisir, fallait choisir les menaces de mort, ou gadar l'khda', qu'est-ce que j'ai fait? Je préfère de mourir chez moi, dans mon pays.
ولا ذاكي ومناغ الوقتني اونكورس لي بروباغوند باللي اكزيستي لو موفمون ياكي ذي تمورت القبايل. اتونسيون سي ابري مون اريفي que j'ai découvert que c'est de la foutaise, c'est du virtuel. Bon, معليش اسمي j'ai pris ma décision de rentrer en Algérie. Je suis rentré par l'Italie le 5 septembre 2021. Karwa Moagma, اسمي ودار Alger وغلا حقر غيمانيو. Ils m'ont reçu mais d'une manière inimaginable comme un prince. زريض ولاش دا شويه يخصنا كل بيريود يساعد غادي الجزائر. Quand on m'appelle pas pour me poser des questions. On m'appelle pour me demander si j'ai besoin de quoi que ce soit. Moi, j'ai posé des questions par rapport au rapport Tchigane Ouigadagi, par rapport à mes chansons, à mes propos d'avant, etc. Nana qui peu après. L'Algérie est un pays démocratique. Tu t'es exprimé, تغلط دير Ouigadagi, alhamdoulilah, ثورة ميدوكا, ثاقي تامورتي مولانيك, tu es le bienvenu, on parle même plus de ça. Car moi, c'était comme ça. Mais après, à l'intérieur, au niveau de la police, je l'ai dit, j'assume mes responsabilités. Il y avait un autre clan qui a tout fait pour me faire tomber. Au niveau de la police, il y avait un clan que la police algérienne d'élite, mais il y avait un clan qui a tout fait pour déstabiliser mon arrivée en Algérie, tout ce que j'ai vécu. Ils ont tout fait pour me faire tomber. Alors, on a un mandat d'arrêt, et le mandat d'arrêt, car moi, j'étais informé par quelqu'un bien avant qu'on le mette en place. Et l'interdiction de quitter le territoire. J'ai pris le risque de la Tunisie, ça c'est une semaine de la Tunisie. Tu vois, ça, on te voit. Bouni Tslemenote, le commissariat de Annaba. C'est là que je sois transféré en prison. Je veux la présence de telle personne. Après, on peut parler. Eh ben, القيمة qu'on garde à vue, je m'en fous. C'est un caractéristique de na, adénal qui gagne bondin. Azara, tu sais que كان الله شيلولني ذاي تموت. لكن والله j'étais à l'aise. أما كنقول l'hôtel 5 étoiles il y a parce que je suis courageux depuis l'âge de 16 ans dès le combat. Là, j'ai rien à foutre, je dors par terre ou pas. Mes convictions avant tout. نفرات ذينا. نفرات. إذن دوك صح. خمني الدوسي مون كلاسي نيميرو du MAC باش كنا نروح حاس 20 ans. Alors c'est tombé sur eux. وقال تي خدمن اذن اثنين قال انا ساقي لي الحبس ماشي اذنك باسكو تفضح حد السواع تفضح حد الفطر يخدمن اثنين ربي دي شغل انسان نكيني وغلط le plus normalement du monde avec l'interdiction avec le mandat d'arrêt ou l'air dans l'avion je peux me permettre de le dire امشي pour ما الا مد انت حرق نديت فلوك نحرق هذا l'avion دير l'avion يدو غالا le plus normalement du monde grâce aux hommes grâce يوراو تفاميلتي قال ندير pouvoir ارسا ارزكا فوالا ايما j'espère que je t'ai bien répondu. Merci Katas, super, non, super. Je vois une autre question, voir ton parcours, déjà que je me suis aussi voir la chanson engagée, tu as été un chanteur engagé, vraiment engagé. Toujours. Donc, je vois comme question, mais tu viens de mentionner le mot sourire dans le français. Mais je me rappelle avant, tu vois que le passeport algérien, mais comment tu as fait pour monter dans un avion vers l'Europe ou bien la France? L'État algérien a pris la décision, les vrais responsables, ils ont pris la décision. Amirouche, c'est pas un bonhomme qui va être derrière les barreaux. Amirouche, il doit repartir tranquillement et de revoir ses enfants. Au l'air de l'avion, sans aucun problème. Vivent les hommes, tout simplement, ils gagnent le honneur. C'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, وزمير غير غاين ولا نتولي وين السنة وزمير غير الدوكتور دي لي سيرفيسنا ناخدي البوفوار الجيريان جي با لو دروا سا تيرور نك ماشي حاشاك ماشي دا غيولي تسندي بارداس نو او منا بلي الجيري لي سور لا بون فوا
وي قال لك تفنى ساقي ثمور كرهن تم حقرانيت كرهن هذا حقر نيون اي فيرم لي يو سور بوكو دو شوز d'accord achète le développement du pays et l'union de l'unité nationale pour tout le monde chaque Algérien et doit se respecter autant qu'Algérien autant que patriote. Bien sûr, dernier mot voir Smith les Améroches ont toute liberté d'expression et de déplacement en Kabylie, en Algérie, partout. C'est la liberté, liberté totale. والله هاجمة سوراويو أرما جامي نيغاك ديموندي أمو مال بلاسي اسميك شما le regard que j'avais sur l'État algérien نكينين دماغ قرات مقولاس قرات وكذا كيفاش تهضر نقارن سيدي موت وهذا سي لا كريم دو l'Algérie qui tient le pouvoir c'est la crème de l'Algérie je le dis même si on m'insulte je n'ai rien à foutre parce que ma conscience ne va pas me permettre de dire du n'importe quoi ou d'accuser les gens ou d'inventer du n'importe quoi non monsieur la logique elle est là اسميك شما نعاك طابي روج ما إلا يونت خدمتي بركاني الوكيل. dernière question كان تم شطف كان ثانية. ثورا كوني ثنا سمعنا وكلي كادياس voir qu'on est tous dans le même panier. Moi je suis KDS, on est tous KDS. Et ثورا nous connaissons oui le makagi dans Timon Ntagi on va devenir quoi? L'avion tâche et non non mais سمحيلي il faut faire des bonnes analyses. Dans quel pays est l'indépendance de la Kabylie elle est rejetée par tout le monde, il n'a pas un seul militant. Je le confirme. À l'époque, les lives de Facebook, il a 1% de la Kabylie. Aujourd'hui, même 1% il ne récupère vide. Même 1% les alentours de l'Ubatal. Alors, c'est un président virtuel. C'est un président sans peuple et sans patrie. Alors, il est en train de tout faire pour provoquer l'État algérien. Il est arrivé à la phase finale. ولاش دا شويه دا سيقيمن يدي وغال تصاد à partir du 15 matin. De là, certains des vidéos les plus dangereuses, il dit que pendant des années, je suis pacifique, et Adam, à une vitesse supérieure, c'est carrément des déclarations de guerre et d'Ikhdem. Il a ouï donné des soulages. Hacha, c'est là où il haja, amel الشملة qui تخدمنا كي le pardon يتخدم l'Algérie, Ismer, je parle, je sais de quoi je parle, avec certaines personnes, elles vont manipuler des nous sommes qui l'un de la Kabylie ou scénario de certitude scénario politique, alors un dérapage, tout simplement. Non, la deuxième des choses, il veut provoquer l'État algérien pour faire un état de siège en Kabylie, de circuit de la Kabylie, après la déclaration officielle pour l'indépendance unilatérale, il gèle, l'État algérien, il y a les services de sécurité, c'est des animaux à ça. Alors, تلقى أرض ضرو ثاقي أرض نتسجل هذاك الشمل ذاكي pour perturber parce qu'ils sont capables de demander soi-disant l'afo des excuses نتاخرين لما كيوكل هذاك الشمل pour perturber la Kabylie pour son existence. Voilà Agma. Merci pour toutes les réponses Agma. Meroche, moi je reste à l'écoute, je vais suivre après le live, نغلي live يتخدم Merci Agma. C'est la première fois de leur avoir كذا. زريغة تقول bienvenue. Chapeau bas. Karim, donc on va laisser la parole à Karim, je reste à l'écoute, c'est un micro. Merci كنا à l'écoute باكا كي ديوالي ولا بريمير فريم. كان ديزا دازل فلاك. Je peux laisser la parole. Alors Karim, روح كريم أول غورك après كان ديزا. زول فلا ولا زول كريم زول عبير. زول كديزا. alors كذا ميكروين كان ديزا تبي كريم. Non, laisse-le, Améroche, comme je suis depuis tout à l'heure avec toi. Alors, هكا ديزا دي أول غورك. لا Améroche, في مالا كاين لي جون مدرين اللايف دي كيسيون لي توجور تعاودن بور لا بليبار ما تعجبكشيني او تقارن لي واش يتفهم سي الماك واش يتقلبهم لا فيست. في مرة اسكو فانا تقيمم ديال الماك اسكو تعليم ديالنا افين في مرة يعني العقلية لا شنو تخميما
Non, parce que déjà, ils ont le sang sanguin. C'est une question que tu m'as posée. Nithni, ils ont cet esprit criminel. Vraiment, نقيمان مثيل سن. كان قارنا نغاكو عاودت قرار استرمت موش صوتي اللايف. أنا مثل كونسامبل. نكورت متسات غيرها. أفيقاد الزغور لي زميرات أي الزغور المخزن لي سيونيست سقوم الزغور مخرفين لا روماني وقيل خرفين لا روماني pour ces puissances étrangères voilà. Imagine-toi, mazali di l'mac, الوالي ce genre de déclaration تريد تعدغ les vidéos, organisez-vous des comités discrètement, etc. Elle n'a rien à Heureusement, je suis le premier à l'avoir dit, plein de Kabyles algériens qui m'ont reproché ça, je suis le premier à l'avoir dit. Avant l'État algérien, né d'un mouvement, c'est un mouvement terroriste, psychologique et moral. À j'ai bien précisé, ça je te parle au début 2021, bien avant, bien avant, j'ai averti les gens, faites très attention. Ouais. Oui. Je préfère celui qui est de Mac. Moi, je sais à qui je parle. زرام كل هضره وانا تيروح لك كيني خضيا مي ديك ماشي الهضره تفقد بالك اولا كاين بليزيور فوا تسالينا كاين شي با دو ماك mais je sais الحق كديزات يونا بوكو كاي يديفوند لو ماك والدقر تحية الجزائري كيجي بوكو كريم اكزاكتو. Oui, non, c'est une stratégie, نهضر déjà في 5 مليار دو فوا. C'est une stratégie باش تفكر وال نكاين شحال هي تسوال غير وثمث غير هذيك خدمنا في لي لايف d'éviter tout dialogue, tout débat. On n'a pas le droit, si on se sent vraiment patriote, algérien patriote, on aime ses frères, on n'a pas le droit de débattre avec eux. Il faut leur fermer les portes définitivement. Mais si on leur donne la parole, on est complice à 50%. Parce que, سمحي كديجات سمحي تفكا ما تصاوبين بلاتفورم متاقي ما سمحي كتفكا ما تصاوبين بلاتفورم متاقي عثيد السالير pour débattre avec lui. Ne me dis pas que tu es contre. Tu n'es pas contre. Tu n'es pas contre فيك نغرس parce que tu lui as laissé de l'espace pour transmettre son message. Ne pense pas qu'à ta petite personne, pense à tes frères qui vont l'écouter. ترى ما تسالي يون حاشاك ذا الزكر هادي يرقم الربحة تافات وين يلها خاص هادي يرقم وموا الغاشي هادو كاع انا جبدني ما سنا في الموفمون هاكي مي ما دا تسالي يون هاكي تشد كوالي سن هادي مسلاي هادي ريكوبيري كيما كدي تموت رون توا بوز توا دي بون كيستيون كيما كدي تموت يزمر هادي يغلي ديال اللاعب يفا يطر دون سو موفمون مي ماش نغلقوك في بولا ورساينا راه ندادم مسلايل الغرس نسال 5 بيرسون سي تيرميني ça fait partie du combat قلاغ ديال الكيرا et cette guerre on doit l'assumer tous ensemble. J'ai pas le droit اما كيظل كينولي dans un live زاد خدم من دلاشان لي ماكاك خمن دلاشان pour parler avec moi ني غاشن non je partage pas le dialogue أقدر نبراب سي ما بوزيسيون الشهية هواية وين راه تجيبها الحال غادي يثقلوا صالحية كون هدر غير نقدر نبراب وراه هدر غير نقدر نبراب زي امبوسيبل هو الغرق اي وي mais c'est ça le problème. Le problème c'est que je préfère que يروح يون face à face وما جو سي الماب اللي كان كنهضر يدس كيديروح يون شوف بوكا هادي خميون دار سادير ما تشا لافير هذاك اللي يدو هذا ما تشا لافير هذاك اللي يدو هذا با تاتو كومبري سيتي كوم صا هذه قيمه الماس تاتو كومبري شحال ما كاين قيمه الماس يخدم السلوب
عرفتي ولا؟ لا سادير فوالا ملي عندك هذا في البيس كان البيسيس عاجبني كان يدويس فوالا عندي الكونفور لا الكونفور كان يدو كان خاطر كي شتي كوم سا علنا بدحو دو بيس هذه مقلوين يسال الكونفور العلاف انا يركب اساكي عميروش اساكين كيني اكديني غير شوز ولا غاساكي سي انكرويابل ولا غاساكي سوفان داساكي يوث الهضره ماشي دي ما كاينش يزيد سوفان عميروش سوفان يوث الهضره غاساكي ناشي دو بلان لايف اشو سكراب وين يخدم الدرابو الجزائر ديريير لوي صار راشديست المواقي الحكومه الجزائريه تستخدم الحكومه غادي تستخدم محسوب يعني اللي بلوس اكثر من الماك يقارن اي سون دونجورو اتونسيون سيدي راه في هذا الاستواك المواقي عميروش اسكي دوري لايف كذا يكرو فازين اسكي تبعضها والله ما تبعض نو سي غير دي لايف الور اكزاكتومون بعد عميروش صافي دير فوالا سي دي جون يعني فوالا سيتي كوم سا اسكي باسكو كاين خدمات اللايف اسكي خدمات اللايف في اللايفات عميروش كاثن ديال الجزائر صافي سون با دي ماكيش معنا كاثن الصباح ديال الجزائر. J'ai commencé mon live, je te jure, Mazrer, mais j'ai commencé mon live. Attends, là, tu lis dans mes pensées. J'ai commencé le live avec ça. Là, je te dis, سمحي كان زماوات النيض بالليل. كان لايفات كيلكو نو يغادي تلعب روح عند لي لايف اساكي اي قارن فوالا سكرابون يخدم الدرابو الجزائر يخدم ناس اكزاكتومون اللي هذه كاينه هذيك الحكومه الجزائر اللي لا جوست بورينا هذه زنزات باثنيس سيدي راه ديس اتونسيون سي لايف هذاك اتونسيون سكرابون يخدم الدرابو الجزائر سي فريمون سي انكرويابل سي فريمون ولا سي دي جون écoute celui-là qui met pas le drapeau d'Algérie il est quoi سمحي يا كريم سمحي يا كريم non juste à Améroche les gens qui mettent le drapeau d'Algérie à mettre de leur profil à mettre quand ils font des lives nous personnellement c'est une fierté déjà d'une et après les gens qui disent Rachad tu le trouves pas sur TikTok Rachad Rachad il est très malin Rachad il est il travaille en sous-marin Rachad il fait pas des lives à des ils font tous il y a que le Mac qui dans des lives سمحي كان كريم كريم شو ذكرك صحيح logiquement si je prends justement quelqu'un plusieurs fois avec une خدمة il y a ceux qui m'ont traité il y a pas longtemps que je travaille pour le Mac ثورة مذنقي من سنيثن قنزر ذنوي خاص مام اور لايف معليش c'est quoi le but à خاطر الساقي on n'a pas le droit ندفع كوسيت الماس le danger s'approche le danger اتمورتن الجزائر on est tous concernés الساقاتي راه كان غاكا d'accuser quelqu'un qui fait partie du Rachad c'est une accusation vraiment gratuite balak c'est un coup de jalousie parce que خاطر même le live d'avant-hier je l'ai dit les deux maladies les plus dangereuses pour la Kabylie la jalousie او كذا النحاس لا جالوزي تفلق الدونيت ما تخدم شيني اللايف ميو كلوتر ازكانا كي ديركم attends toi quelque chose il fait pas passer ses désirs personnels de côté il y a la vie il y a la vie de mes frères et sœurs en Algérie qui est en train de souffrir on sait jamais ce qui peut arriver d'une seconde à une autre parce qu'en 90 Smith Tardak comme ça personne s'attendait à cette révolution d'accord alors aujourd'hui شوكا مادي مذا النسنا والله ما في غاش هذاك الدين يقول شوك غرا يون ادي روح بور دير à quelqu'un tu es un rachadiste non ça se dit pas اميروش صحيح كون كاين اميروش كاين شي بالما كيمديرونج اميروش كاين المهم كاين الماك اللي كون يربح كل ميم لا كابيليه تيديوي كولس 99% مي لا ديبوندونس جامي تيلي اميروش كما
Parce que le combat actuellement à Méroche, il est contre les Kabyles. Mais je me dis, le combat contre le Hukuma, je te garantis à Méroche, c'est une question de 24 heures à Méroche. Wallah, باقي ماشي دوما كيست. نو دي تمور الكومبا كي الصح هذيك اكزيستي اكتيرمون اثنا ساكي لي كاتالون ساكي لا اي جون غادي تو مي تلحقن الصح ديالنا خسران وستيري راه لانديبوندونس ولا سي ان موفمون ولا شعور فهمي سي البروبليم سي دي جون لا كاثنك قارن soit tu es le maquiste, soit ou tu es musique. Non, c'est pas possible. Tu peux pas voir les deux. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. Tu peux pas voir les deux. Qui s'inquiète. Mais je ne compte pas ces gens-là qui n'américains. Je ne compte pas le maquis qui n'américain. Non, c'est أكاديزات ويقاعد يقارن كي سون كونتر إجراد أكن يبغوا ثيري ليطا الجيريا أكن تبغوا ثيري لا غاديريت نكون جو ساك يا دي شوز ونصفرح على ذي تمورث. On est bien d'accord. Mais une chose est sûre, la période d'Amthaki, c'est la période la plus difficile pour tous les Algériens. Je ne prends pas en considération les délires, les fantasmes de Massa Saroual. Je regarde tout ce qui est autour, qui cherche par tous les moyens à créer un conflit intérieur pour intervenir, de faire de l'Algérie la deuxième Libye. C'est ça qu'il faut voir. Alors, Ouigad Segui qui soutient soi-disant qui disent qu'on n'est pas du MAC, qui s'attaquent à l'État algérien, à l'armée algérienne, moi je les considère pas comme algériens, je les considère comme des maquistes, non, pire que les maquistes. Voilà, c'est ça. l'ancien système اللي نقول الناس كلها مافيا يقول وديك راه ماشي الماكي كسارين 20 نو الشعب الجزائري سي كونتي ولايه يذكر شوش كاينه بغات تذكر الخصاص ديال الجزائريين تكرنوك مي سي لوجيك سي تو في لوجيك سا سباس دون tous les pays du monde c'est comme ça. Exactement. Quel est l'Algérien qui va t'accepter la division? C'est ça le truc. C'est comme ça que pour l'instant, on a un seul combat. C'était comme le combat. Après, autre chose. Non, on peut pas construire un pays en 2 ans, 3 ans. C'est déjà, depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, et toute l'équipe, خاطر وكلنا كل قدر في الجهة ثمور تبدل شوطاس. ما ثمور تبدل شوطاس il a pris vraiment on a rattrapé les 20 ans de Bouteflika et 15 سنة نتربربت. Vraiment bravo, je les félicite. Alors aujourd'hui on aime le pouvoir, non on l'aime pas, mais la priorité c'est quoi? C'est la patrie. C'est la patrie. Ne me trouve pas le prétexte, il y a ça, il y a des problèmes, il y a ça. Non, tu regardes, c'est des prétextes. C'est qu'on travaille pour une autre organisation. On travaille pour une autre organisation. كنقيس النيغيون سليد كان مليح براسك غوالي وشبرون. روح وشبرون. وغالدا شبرون. نيغاسيون أزكى. لو كان المخزن هذه هو الجيرات تطرق كونتر الجيرات وكذا المخزن وكذا لي زيميرات وكذا لي سيونيست. Toi qui contractuellement l'État algérien, les services de sécurité, etc. Mokoda تدور. J'en suis sûr تدور قد الماك، تدور قد الماك. إيه مرة تفهم شوذ من نظنا ديني ما كوني نسعنف وكذا كذا القبائل من كوني إلى قن دويلسن. تولى العابم كي تولى عابم. Ah non. On n'a pas le droit aujourd'hui de parler comme avant. On n'a pas le droit. On avance. Le danger s'approche, le danger, on doit le bloquer tous ensemble. Après tenir à cap des aides, chacun fait ses lags. Un exemple, que je combats le MAC. عندك ايش شبرون؟
petite femme, t'arabe, tiens, de ton devoir aussi, tu vas combattre les traites, la rachat. Chacun fait ses lives, mais quelqu'un qui accuse Wayot, il met dans le drapeau d'Algérie. Ah, c'est une fierté, le drapeau d'Algérie. Déjà, c'est Zay, quand tu le portes, déjà, il est lourd. C'est pas. Après, il faut laisser parler les gens, là, tu tombes. Le cas, كلمة politique ou كثار هذيك ما خاص يغلظي parce que je sais que c'est une période très dangereuse. Hein, on doit assumer notre détermination pour notre patrie. On n'a pas le droit à l'erreur. خاص ظل مضية خاص نضف اللي داعجب السماح سي الجهة سمح سي الجهة parce que ماشي الكثير يشقان تامور دات مثلنا ويقادني كيزون ريان دي ils ont pas fait de politique ورد فيغنا روبري تقلبنا رومنسن تقلبنا ضرب بن دريانسن هذا عيشن ور نكيونا ديلي ترونجي يسي ميم باسكو سباس دي تمورت ادي ساك دي خدم لي لوسون دو مورال في تمورت لا إلها شي طاح القدر ودن النار ثمورت 100% تلعى مي يا المونك تدعوذا مي ثورا ذا الوقت اللي تقمتني تابحمت تهمتني العالي pour combattre les vrais ennemis كما الأولي. يعطيك الصحة. عامر سمح لي كان قادر ريكيبيري كيلكان دي زيرتونس أما مازال لايف دونك 15 مينوت إن ندوغ على هذا اليوم. يا با دو سوسي كما راه تالي. صحيح. نوالي مثلا ليون 69 يروحوا شبروني راح يرول لنا يا خمد الله دوموند ساليد يوال يرول اقلا كذا هاي هو الورك هي راه واحد سيتي جوست شي مونتي جوست بور ريبوندر بور كا دونك دو ان ازلت لوني ما سمحتي لي انايا ثونا دونك بور ريبوندر كا وني لا سلم Alors, pour répondre à Kai, le remercie aussi à Fainidina. En fait, moi, j'aime l'Algérie. Je l'aime profondément et c'est pas pour avoir de l'argent. N'arrête de payer, n'arrête de propre les autorités ne me connaissent même pas. Alors, si il y a des nationalistes en Algérie, c'est juste parce qu'ils ont le sang des Algériens. Exact. Parce que nous on touche pas de l'argent quand on fait ça. Que l'on soit rachète, que l'on soit les terreaux, que l'on soit quoi que ce soit, ce qu'on fait, on le fait par amour et par conviction et par conscience aussi. On le fait pas pour avoir de l'argent ou pour déstabiliser un pays, n'a créé des problèmes pour autrui. On défend notre Algérie. Et surtout pour ne pas donner de la force aux puissances étrangères, c'est très important. Parce que oui, il y a des gens qui ont كما الأول كاشو. سوف غير مليحين دغيا غنقنا انا الله ما وعارف صحيح خلال شوالات نخدمها ما فوق عرفني دوغالا جوست غير دينا بلي كوني ستيزدايريا ما ذاك نحمل الجزائر نحمل تسمتيش كاك نحمل ثايمات تسنى ونصارجو غير ما نصارجو غير كيما وكلا تحملها حملها حتى خاطر ديما حملها حتى خاطر فكايتي ضربيه حمل غير الجزائر خاطر لولا الجزائر جو بورت لو سون دي الجيريان que ce soit les miss ou darmina miss ou harkina ماشي miss ou harkia allez les flen peu importe j'ai la nationalité algérienne je la défends à tout prix même si il a قادر في هذا الحاجه هو كنا غاك ويدي حقرنا ويدي كرهنا الجزائر كي جو سوي لا تفدا après si le président الوهمي guinéen le PMU il a lancé un appel et وكان داخل la mobilisation داخل les problèmes الجزائر j'attends juste l'ordre de mon président, M. Abdelmajid Tebboune. Moindre geste de sa part, je suis là. Merci pour ta présence. Merci pour ta participation, mon frère. Lyon 69 Lyon 69 الزول فلاك الديا ميكرو ينكاجما اي الديك الزول فلاك الزول في الاول لا راه ميروش تسوي شاك لايف تسوي جام بيان لي لافي تخدمات تهضرت العالي في درس نسقى نزولا كاين بكايد اونشونتي
الله يسلمك مودة اخويا تمو سنين الخير تمو سنين الخير كني دارونا جوج النعبوس في السمول اكزاكتومون والله ولي عمي يموت الله جدو 18 طون يتنغال ما صلت لي 13 مرتين لا بيجايا voilà et ben عمي les deux dents les 13 martyrs لكن تقالط on va pas lâcher la تموالتنا نتحبس تموالتنا مهما كان الحال الى الخصاص الى كلش ان شاء الله غادي دي سبور توجور تنمرتي كيما الخصاص الا un peu partout dans le monde la France aujourd'hui لا لاشي مساكي تتسنسي لي بوبيل la première puissance mondiale les États-Unis الغاشيه تتسنسي لي بوبيل الغاشا كان ندي برا الغاشو سينارا لي لوجمون الور عاد الجزائر كيض اللي مسكين تسوا سمي دكر ديال العيف تسوا سمي دكر ديال العيف الور لاسا لي جون طرافايي ترونكيلمون وقاعد يخدم نسقول وقاعد يحمل انت مورت يفو لي ليسي طرافايي ترونكيلمون اون با لو دروا دو لور دير كو سوزوا فوالا تو سامبلومون الا الخصاص مي الحمد لله وري لي راه الخصاص امام فرنسا وري لي راه الخصاص امريكان لكن يبغوا يلي الخصاص الغاشين ولا قال نار دي برا ولا تتسر نارها تفضل ديون ديال الجزائر تتسر جامي jamais Mogradio n'a pas de Gouvride. Essayez de tenir Lyon 69 aujourd'hui à Paris, à la Courneuve, devant Montpellier, hein, comme j'habite au rez-de-chaussée, voilà, je suis à 2 mètres de la route. Il y a eu une marche aujourd'hui, mais comment je dois te l'expliquer, une marche des gens blizzards. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Je comprends. Wallah, il y a eu plus de 3000 personnes. Et le seul truc que j'ai bien observé, qu'ils ont soutenu la Palestine. Même si c'était des trucs, mais je vais t'expliquer, le MAC, tu vas comprendre, hein. Le MAC, il a soutenu avec le drapeau des gays. Vous êtes d'accord? Femme. Voilà. Pourquoi le MAC n'est pas venu l'année dernière? Pourquoi le MAC n'est pas venu aussi cette année? Parce que même les homosexuels, ils soutiennent la Palestine, ils ont marché avec le drapeau de la Palestine, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo de 10 minutes, il y a eu plus de 3000 personnes. Plus de 3000 personnes qui ont manifesté. T'as vu, la France les autorise, bon. Mais le seul truc que j'ai remarqué, c'était les drapeaux de la Palestine. Et c'est là que j'ai capté, je dis, ah d'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas les MAC. Parce que le MAC, il se produit dans toutes les marches. Mais comme les gays, aujourd'hui, ils ont soulevé les drapeaux de la Palestine et encouragé pour que la marche du 12 juin, أسنف كواليك مثلا جو سوي كابيل ما كيقبع ديني ما كاسدي وجدد لا ميروش سلميت نوان سلميت كريم تو الموند j'ai une autre question et peut-être la dernière avant d'y aller faire un tour pour acheter quelque chose à manger avec ma famille. C'est normal, c'est مرضي. D'après ton parcours en Algérie, à Meroche, tu as fait quelque chose qui est très important. Donc, un sondage pour savoir est-ce la Kabylie vote oui ou non pour l'indépendance. Et après, ça n'a pas marché quelque part, mais sauf que peut-être le MAC n'existe plus en Kabylie, bien sûr. Et la question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire ainsi en France ou au sein de l'Europe tout entière, nous avons un sondage ou un statistique entre Algériens, voire que la diaspora algérienne, je crois qu'elle est plus forte que celle de la Kabylie en France. La question est, on dirait que tu l'es dans mes pensées. Il y a un grand événement qui se prépare, hein, en présence des chaînes de télévision, de tous les Algériens, quelque chose vraiment d'historique, quelque chose qui va rester dans l'histoire. Et c'est pour bientôt, sans que je rentre dans les détails, il va y avoir même un procès
دينا انزر ماذا نكوني يقضل من ماذا نكوني يدير برابل نغذ نوثني لينا تعقل فض مركزيس tout est prêt, les dossiers sont prêts, les vidéos ils sont là, leurs attaques ils sont là, leurs menaces de mort contre nous, y a pas que moi, hein, d'accord, خاصك نبغي واحد par la suite. Voyons depuis tout à l'heure il te demande, mais va y aller, hein. Je le fais monter. Fais-le monter, oui. Voilà, Agma, alors tu lis dans mes pensées, tout est prêt, c'est pour bientôt. معليش يا جماعة روح دي ثالوث جاكم لهنا ثورة ولا وراك Voilà le premier terroriste. ده bien sûr زعما روح dans la justice tu le prouves si je suis أين تقر ذاك Mais c'est quoi son... ولا زرنا ذاك جونيزير والله عرج الصافي احقر برج الصافي ما يديش كاع كاين كومونتيرني ساليد ميم با بونجور ميم با ازول ديريكتومون صنعوا لو كومبورتمون شنو اللي سويفي عميروش خاطي هناك زول عميروش ساليد عميروش ترى مي ديبان دا ماكيس تسترجع راه ميم با ديوالي اللايف il aura même pas cette chance dégage. Ah, je l'ai bloqué direct, je l'ai bloqué, te casse pas la tête. Ah, ده قراكينا وليد قراكينا وقاعد قسم الثكاوى انا نهضر يدسنا. Tu vois, en plus, j'ai regardé en plus ton profil, j'ai regardé. Enfin, qu'est-ce que tu soulèves, hein? Ah ouais. Mais j'ai été de فرحة مصدة. الوقت ذا كي لا شان باش تسلنا دورونجسترين اونجستري تاين تبغى انك تونجستري كون كاينين والحرشه غالبا كون جو سوي ني à 4h-5 du matin alors c'est pas pour rien والله العظيم ديريك سري دي نيسون سي ماركي رولا قصدي ربي في 4 الصباح الور الزمير مالا فوالا روح مع طبرا اسلم وين اسلم عميروش اسلمك لاباس شويه لاباس كلها بخير خير زرت قصيطه كيا مع طوب احقر باقمة اسمي مزية ما متقلال هكا بديوان جيتي بوتي 14 ans 15 ans اسيني غاو تيتوا كلور ولا غاز دير ربي في 4 الصباح اي باكروا مو سميت خما مون بريمي اكستري دي ليسونس تسوالها كتقرا وفي 3h55 لا صافي لي دنا صح. C'est pour ça qu'ils veulent pas t'oublier. Elle ferait, mais elle t'assiste qu'il est musique à Améroche. Ah, obligé, ils sont condamnés à vie. Obligé, les mecs qui s'assistent à Améroche. Ah, ouais, c'est un médicament. غوركا ولا معطوب غوركا ولا كما والله كاين والله باك ودينا غادي تبدا فورماسيون بهذاك المزران بهذاك عقلي ديال نيطويا كي تلا يوث ليطا يوث الرويوم ديجا نتا يتنادم باتي سكسن لما كيستطيعوا الغرس تشرو الغرس ما كيتفهمها في كيري تشرو بارتو في كاسنا لي من الطوال الغرس ولا ما بعد غاس الناس داك ستينونت بس كي غادي لي غاس نفرو يا لا نكوني يا نكوني القبايل اش نكوني تفرا اتوري عطوهم تشرو ايوابا تاقي غادي استاديق ولا في سكسن اي بس هذا ماشي معطوب اكدنا نبوات تورا باغ اكزومبل اي دينيض ان اكزومبل اي دينيض ولا سقلينا اللايف نلماك بوندون 2 اي دينيض كواشو دنان يا رب لا ماشي على لابورطا بلا ما زريختن سي توجور لي ميم بارول كي سي ريبيت نغنور le renard 128 jeunes, le renard 63 497 وقال وريث بوين parce que mon père هذا هو مهرسان الصرغنا نودي مديران شعل تمس الله كابيلي نغان جمال بن اسماعيل هاتنيه لي بروبو هاتنيه لي زارغيمون كي زيتيليز دوبي 2021 à ce jour il est même les mêmes t'as pas besoin d'écouter leur live اكنا بدون كاس لي زاكوزاسيون كونتر لو بوفوار الجيريان اما كن ذيني لان ميضراكو خسراكي نغنا ماطوب ليطا الجينات نغا ماطوب شو اسمت كان اسمت دي فضح العار نون
اسمع دي في الحلار ونا في معطوف باسكو جي با الدروا سانسيرمون اسمع دي في الحلار ونا في معطوف هذا عندها في الدومه سوسمت كان سوسمت الحمد لله يا ربي تفرثالوف سيتو فوالا لي ما راح نولي لايف لي ماروكان نيني داك نبقى نهضر الصراب هي حق باس هضر الصراب خيري واسي يا راه سيك البروبليم هضر نستمسلايت كي ميتريز ميم با والسيناره ميم با جوست باش هادوث لابروس ثوراتنا نصبح تمديت برونو روتايور سي لو مينيستر دو لانتيريور فرونسي جو لو ريسبكت كوم جو ريسبكت لو بيي داكاي جو ريسبكت لي لوا دو sa république je suis obligé je vis sur le sol français la moindre des choses je respecte ce pays là qui m'a donné une chance d'exister et voilà tout simplement mais pas au point هذا حد دماغ لا بروس هذا سيني غير برونو روتايو اجيك صفضاي صباضنيك هو جامي اسمي السنيالين ديرنيرمون سند بوني جي نسوق خام وحقر بالك يحمل دي باغان كاريا وكذا لي بوليسي ناس كنا ونديرها في الحاجه هضرت لا بوليس دي فرونتيير نورمالمون زعما غايش كاع وي سيتي بريفي روح ناس نكيني. Je vous demande même pas de se déplacer avec moi à l'aéroport. Je pars de mon propre gré et j'envisage de rentrer définitivement. C'est juste pour ma conscience. Matoualer, tout ce qui se dit contre les Algériens, contre la Kabylie, ça me donne envie de rentrer ce soir. Mais sans faire de dégâts, sans parler du mal de la France. Je suis indésirable dans ton pays. J'ai un pays, j'ai un État, j'ai un président de la République qui est fier de lui. هذا ويل هذا ويل ايوي ما داين ما ذاك داني غير مو ما تهفي تهضر ديني اذابو محرسان اسمع ناس ديجا محرسان طرف ايوي الناس اللي قاعد ندير لايف المحرسه ايوي والباطل امس باطل تعرفت يوفيا شادي لي بوندي ناس تقدي شفتي تهضر بالصرف الكوشمار رجل فلاك ناك الطفل يقرصن احقر بني زمان احقر بن كيسمع سندي زمان سيلو نكتر اسمع سندي زمان الرومان الروماني اتنوزل كوريا مساكيت نزل غل مروكوس لي كنارا اسقيز بني لي زيميراتو سلي كنارا اسقي عند روح نظرك انت لا احقر لا شو سخنا عوفك احقر داك سخن هو زمرنا هذه ما نسناش سخان زمرنا سخان امبوسيبل يعني الدوله يعني في كدقه تلويث يعني نسمحنا الشمل وبين وي مي تورا عطاس قد يديروا تيرين مسح لي كروني وبين ديروا تيرين لا ما لي كرون يكشمن لي كرون فاقن باللي ça va la dérive et son sage كشمنا ثمورت يون محمد بلوصيف quand même c'est pas n'importe qui exactement oui moi je le connais en personne مست فاميل تركز عليه يون مطيب باش طيب depuis l'âge de 16 ans 14 ans هذا منو غاف تمازيغت il s'est rendu compte يجبدي ما يصير في الموفمون ياكي يقفلو سكسوت عطاسي قلا انا طاسك جبدني ما نسال مي لا مساكيت لا ديفيرونس لان وقاد يسال الكوراج يزون دينونسي لان وليتني تاكوادن رزكا مازال لان وليتني تاكوادن الله عطاسي كي تفهم ناس نقا فيك في يمنون وكان البروجي لو ماكاكير ستا بروجي خدم ستا ماسك بيان ساعتين يغلي الماسك اللي ثورا سي فيني ستا ماسك يخدم وي ناس ما ولاش تقبايليت ولاش تيبوننت ولاش لانديبوندونس سي شوز فيرتويال ايماجينير ناس قهوه يمكن تقنن مكاكي ثلاث مقنن تنتاوي ماشي تيموننت الله اسنفكاوا القنيدنا ماشي معطوب لقينا شنفكاوا لي 24 كا دي زد جيب هذوك الاخرين كا 24 كا دي زد ازول فلاك Je pense qu'il est occupé. معلش ربح انظر ربح شاديني طيبين
اياه راح رابح ازول فلاك زول في الاول مازول وهذيك جابر واش صبحيت انا ما ويكي تخدم لك اللون معتوب انت ما تجيز معتوب ليون معتوب ياش ويسيل وياش يخدميتونو ماجا كما يخدميتونو ماجا معطوب وري الكمارة يتقدر معطوب سي سادا زرفيس معطوب من غير كل ما يبغى يخدم لوماج اش يخدم بسكايدس يروح هاد يخدم اللايف ديالنا سي سون دروا ابسولي يا حبيبي ماشي ديال السوجي دو كونفرساسيون السوجي لي بلو غراف كو سا اشار دينير في لا سيتياسيون يا تدخل الله في الماطم با بروبليم وين الغول كما ربح وين الغول يا روح ربح روح يناض الحاج والله الصافي مالو كور هادي كيف يسمو هذا ربح النوم يسمو وي مرحبا تخدم ما يسمى يدمك لا تخدم ما يسمى سكيما نعسب تخدم معليش سي با صافي مالو كور ماك قرار ربح ماشي سي با نوتر سوجي دو كونفرساسيون روح سيري دابيرو هاي ميروح وي اسكو سبينا قبل سلاير العباد لا وكي يبان لي ساج وكي يعني لي ساج كيما الوناس هذا تقولوا لنا من كاين دا يتغاض الحال ما يخدم يونس من ماطوب هذا يرقم ديال القبايل بور ديسكريديتي ماطوب Je viens de on m'a envoyé des messages là, tout ce qui s'est passé là c'est un piège. Anda. Voyez Guédiolène, comme quoi il n'y a que des profils avec l'Algérie. Écoute, on m'a envoyé tout ton dossier que tu connais déjà à KDZ là. On m'a envoyé, tu montes chez les maquistes, tu m'attends ce soir, tu fais des lives avec eux. Là, on m'a envoyé toutes les captures d'écran. هو KDZ là كريم يخضع والدار يماني كاوزري غير هو يديش كاع لي ميساج. Je vais te dire même où il habite. Laisse-moi finir, frère. روح فيني. Travaille pas tout seul à Amiro. Je suis monté chez toi. Là, il y a des gens qui m'envoient des messages. Je te dis qu'est-ce qu'il me dit avec des preuves. Donc, tenir à la damakis, il t'allait à l'imakis. Écoute, qu'est-ce que je te dis. Il t'allait comment il s'appelle là? Oui, là, Aloui, là. Comment il s'appelle, merde? Et en tout cas, toutes les grosses pages, le mag, il t'allait, كمل والك ارجوك انا معطوب برجع لك من كريم. Il est descendu l'autre Yolid. Il est certain comme par hasard. Oh, c'est pas une coïncidence, hein. On n'est pas des gamins, hein. بانك الساقينا دورك شي مار تيك توك. نتحدى كي مغامن ان لايف que les gens ils insultent les Algériens. Allez, نتحدى. C'est ça qu'il a dit, non? Il a dit des gens ils font des lives avec ils insultent les gens qui ont le drapeau d'Algérie. J'ai jamais vu ça moi sur TikTok. J'en ai des centaines de profils ou la had. Si tu connais les gens, tu les fais monter, tu les connais pas, fais-les pas monter, frère. Non, كاين KDZ ولي غرغورس يتسالي درغوري c'est quelqu'un de respectueux comme tout le monde que je respecte. Et jamais tu le surveilles où il monte. Est-ce que toi tu le surveilles où il monte? Mais j'ai pas besoin Karim Agma. Non, je suis pas là pour surveiller de trop. Mais l'essentiel dans mon live. سمحي de 2h du matin jusqu'à 4h du dans mon matin. de l'essentiel. Je m'en fous du matin. Je crache pas le matin. C'est normal que tu restes tous les jours avec eux. Mais سمحي ما il a fait ça dans d'autres lives. كاين وين تخدم وين ديفون يجو لا كارت الجيريانيست اللي افيك لو ماك ما يكلاش با الماك وتتجه غير دون ما باج. تاكي سي ستريكتومون انتردي. Mais pour que je surveille les lives des autres, non. ميروش تبان لاباس تبان الكارديزي ذاكيا ستاي جروب يعني تيجي يضلي سنين ليا وي هكاكيا طاس داك السبربان داك دا جمال داك الزياني
le résistant, le président, le médecin, c'est un médecin. Il y a un groupe qui on invite des macaques à condition on fait un débat pour les convaincre. Parce que c'est un devoir à faire. C'est un devoir pour réveiller les gens qui t'appellent les maquistes. الساكين طربا الله يبيش مغرسن صب النية طربا الله يبي قادي ما كاينش مغرسن هذه ما كاينه غير شوز كوزمير غير ديني غير حاجه فلاس دائما يتقدر يدون مي لايف يتقدر ثمالي غير غرس وتسالي غير دون تو لي لايف جامي تشقالي لي زانفيتاسيون جو روفوز سي رار ما يروح على اللايف المزريغ العذني يسند شو يديقار يتقدر الور تورا راجما ما الا لا كان يخدم من النظام شي بو كورون c'est pas le moment de faire une zizanie. Dans un combat, dans un moment très difficile, un moment de guerre, que je l'ai toujours dit. ما ظل مغيون نسيني رزمعي ما يظل ميون نسي الجهة والسماع. Voilà. خاطر يغير le danger ماشي دقيق لا. Le danger s'approche tout doucement. J'ai fait une déclaration. Faites attention. J'espère que tout le monde va reprendre ce sujet. Il est très important. Les macaques, تعرضناكم كارس قيزبن. أدرني ما نسنزعما ils sont plus du mac. باش هذا في l'ouverture هذاك الشمنار تمورت. هذا خذ من ديكا. أيوة. لقليطة تعاسي مانيس في اللسن. Voilà, c'est ça la déclaration unilatérale de l'indépendance dans quelques jours. Alors, j'ai pas le temps de parler d'X dans des Grecs. Ah non. Je pense qu'il va pas déclarer la déclaration unilatérale. Je pense pas. Ah si, il va le faire. Parce que s'il va le faire, il sera incarcéré. Il se met le habs. Non, attends, il déjà سنقار mobilisez-vous, créez des groupes discrètement. C'est une déclaration de guerre. Ah oui. Ah oui, organisez-vous en groupe, en comité, mais discrètement. Ça signifie quoi? شو دي قيمن ولا شو دي قيمن؟ خلاص. يعني الدولة فيها ثقل الحمد لله يعني. تنمرتك ما طبق ما راح ذي تلويث. قاعد دلاونا الحبسة اللي ديجا غيدني بدي نزيك اللايف. الله يسلمك ترمي في اللايف. جو ياسين غابلي جاش نفكاوال دقيقة ياسين طريقة شي قرارة. الزول عميروش. الزول ياسين. أسلم. Écoute, Améro, c'est la fin de Farhat Benni, c'est pour ça qu'il a fait ça, c'est la fin. Djirdi le bar, il se casse le vin rouge. Wallah, il m'a aziz, même pas ça, il dit Djirdi le bar, il se casse voyou, mais ça, ça le voit. Wallah, il m'a aziz. Wallah, قل عواش راجل, même pas ça, il dit Djirdi le bar, il se casse voyou. والله العظيم ما ترجع معاه شو والو نديرو فيها كندير نشر بالك شويه لا اتاتي سكرام فويو قرعت نشرب لي شرب والله حقي يمك عزيز وحقي يمك عزيز حقي فدود تولى دولي ميم با ساعه كيف نجي غير باريسكا ouais, Améroche, ils ont failli Améroche ici, que c'est la fin pour lui. Maintenant, il dit n'importe quoi. N'importe quoi, Améroche. C'est la fin du maquis. Ça fait tchatre بحر يبغى يجلس لي جالس ساكت ثنيا ويدات. Voilà, Améroche, tout à fait. يتشاطر بحر يزرع بدي كان ينطل داقي. مو خلص لا خلص فلوس لي ماكيساس قاس عامين. من بعد حيت كسنا الصعبة اللي كفاية سميس دي التاريخ. C'est vraiment. هنا السمتياغ نيك غريفن دينا ثقرن خرجنا ثقرن عامين ما خلصنا في الناس داير تكسرنا تلقانا لا بوبيل اون بارل بلو بيان تعملوش كي دينا نعملوش والله يا عملوش حقيقة voilà, j'ai fait une escale. Tu as un message de voilà, une quelque délire, c'est TV Taxi, il prend garant frère, année de voilà le message. Ils t'ont fait un complot. Ils se nient, ils te savent. Voilà, Hadri Manik. T'inquiète pas. C'est un message de TV, c'est un message de TV 4.
Kabyle. Merci beaucoup, merci pour ton soutien, merci de. C'est pour ça que je suis descendu. Ça veut dire, t'as vu, comme par lui, il est dans les réseaux. Hein. Ah, il m'a pas envoyé un message comme ça pour rien du tout. Hein. Merci à Karim, يعطيك الصحة، merci de m'avoir transmis le message. وتاكل هذا حوص والو عميروش زين كوكي فيد عميروش والو عميروش عميروش هذيك الموت والله عميروش كشما وصلتو لا فحنا تصاغ ولا علي من هذاك فهمت والله عميروش زين كوكي فيد وكعقلنا راه انا كانوا كعقلنا كتزن لكن من حك تربح اسمع حك تربح المليونير داك تشك عليه فوتو تسمع اللي تحكوا مسلسل واحد ترى تخلص لي فوتو ايام شويه والله عميروش كشي قاعد يبريفي شطب اش قاعد تدير البريفا جوالي حك تربح حك تربح انا عمي اي ما تعزيز يا عميروش اش يحكوا الخبز البويون هذا فراس عندي ميساج ايونا سنه قاعد الحزاب يكونوا كثار ايضا مستموت كنا ماشي ديال فيفن ولا غاشي راك انا سمعت داك اللي فاهم كنا ماشي ديال كنا ماشي ديال فيفن في الحزاب كنا جا من عاش ديال فيفن ولا غاشي كنا سواد اللي دق عرون تاداتنا سوانا لو غلا الفير اكزاكتومون يولد ولي غير لايفي ناس نهضر اكسيتيرا نعاس لي زاكيزاسيون هاكي العيب فلاك باينوث ولا ضروري نعاس لو كان يديها ويدوره نجبرو لا فيديو انت شو دني في الليل جبرو لا فيديو je porte plainte. Comment tu vas me répondre devant la barre? Mirad, أثمنت لا فوتو. أمي؟ Mirad, vend. Mirad, Karim يهضر فيزاج ديكوفير. Allez, chacun là de 2 minutes, 3 minutes دينا والي سنقالو. نحنت باين يقرحيو هاروريو. اش وندينا كاين وندينا يعني كمي مشي قادنا كني ماذا بيا غتفيق في منسن لي جونا كي كتاب انا كدو غنتبريد اما وياضني يتق من لازيزاني بغانا نتقم نتفرق نتامورث لا كابيليا خلاص طوح حسن لا كابيليا بهم يدق من فرنسا ادق من قانتي كارتي كوميتي دو كارتي تاكد لوين كي ماكرون غاسيني لي بتي بارتي غادي يشم مشي هذاك لا بريزيدونس فرونسيز فوالا اولا رول ثاني مرتك ثم قرانت يانيس هذا هو اللي كسبت ولا هو اللي كنديرو كي نعملوا شغل الناس عاود تخمض اللايف فيغ بغا يروح لحاله واش قاعد عاود تخمض اللايف لا داين انا ماذا زكا انكي عميروش تعلمت شبال هذا روح غاديك مي فوق في الجبال فويني فخير فازي بطرة باقي اورونجيس يا باي ايضا مكاز ما بليطو عميروش لا تامر يعني سمعتو باكو قاعد يديولين داكي كريم قاعد يديولين وكذا لايف ونينا فان ميرسي نونتام قرانت ميرسي بور فوتر بارتيسيباسيون مي وستشو ترى لا شوز لا بلوز امبورطونت نعاونتي دساقي ولا شوا ولتي دين النظام اثنا انتو راه خدم الله شان خاطر نتا يروح انا خدم الله شان او يمهبل نيسا هذا كيسا يمهبل سنغفن نيسا يمهبل وقال كي سون كابابل هذا مثل فلاس كي سون كابابل سوا دي زوال مثلنا في لاكابيلي هذا روح بور فير سومبلون devant les consulats, les ambassades partout dans le monde أضروحنا هذا سنين نكوني on demande pardon et tout ça أضروحنا الخسارة ثم قرن ذي لاكابيلي parce que الزران الاثنين ذي لاكابيلي ورسعنا راه لا يون faites très attention et l'État algérien c'est terminé et doit fermer les portes sur ce sujet أمل الشملاقي إلى قد يتوكس لا ثاني مرتم قرنت يعني سوالي كان قالوا نو يضم كاز عميروش رزقك ان شاء الله معطوب مع رزقك اميروش يعطيك الصحه الله يجازيك حمودك اميروش رمي في الشام مثلا مثلا وانت قرنت وكذا كيدي كومونتين وكذا كيدي خدم اللي جاموني على 53000 داين نصفرحن comme d'habitude sans compter le live de tout à l'heure وكال ceux qui ont protégé le live في السينيال ونينا ثاني مرتب قرنت حملكم تقدركم comme d'habitude من غادي يكمل et vive l'Algérie